Jo, area wonanam. Then I do buy. But I read before. Mrs. Tabebina. But your man is so kakam crackers of injury. But Mrs. Tabebina. Wire and a Yashin. Who's a stabba? And a wire. A day, a day. A patrol, Mrs. Stanley need to queen. Now, Obijana, queen so on Conefada. By Mrs. Stanley so free. Now, a free monaparani and telling can be. But maybe I come a saw by her say, or Rene Bussian for. By her auntie. And now, in she too one and more say the bedam on my if you should want my name. What they need to conquer for him, Pacho? Nigeria. Or a Bema now, about Bema. When you feel saying, Pacho, Obina bed 30 years. And I was standing 3 months where they say, Pacho, 2016. 2016. No, of free when I could down by. Into a name class or my meal. Onim o mami busin bia because kono kwa no so e dey na aba putu pro afei na mo were nda na mo ameren me ba cho sa o mami kitwa ne ko baby na o koye na nipa no no mo ne ne wo Nigeria ho na o ko hu no no se obisa akwala ne maami no se akwala ne maami e fem no se enya sa de a miti program bi wo Nhyira enya akwala ne ba ho a obekasa se o hwe ne maami abusuafo ba on de no onim se akwalane maame na afrim ya de be bi ba ha sa me ba cho ache oh okay maame ne kan de ache iti so 4 years ago this is time ko no mo ko shia ai na te say odi sa ankra ne ma no eni ti da mama sa ba he they did the same mo de mfoni ba e ba cho ni mfoni de ye nya bi ne be de ye hu no ofi ha no so o maame na nkasa mfoni na ye nya de ma. Okay, yes sir, on o maame no e wo mfoni ye mfanto so e maame na nkasa de o maame ni mfoni na mo wo nti nkra we ye to akọ Nigeria na he ba cho de bi o de ne ko mfanti ba ye ni mfanti krokro na o de ne ko ye no enti takra de fam ne ye ken ti mfanti takra de we de atade na maame wo bi o ana nyano ama be o TV na rese o de ni bia okay. Enti akwada kana sem ni din de say. Ba che friend Eric. Huh? Eric dey. Ba che Eric no. Eric sorry no mo hwese wo a. Wo ko akọ Nigeria ben. Enye we ya. Ba so dey bi. Okay, enti Eric aye kana sem ofin mami de say. Ba che friend Ama Santoa. Ne ba ni Eric no. Ba che dey bi. Ne ba penini. Ne ba penini. Nti Eric a chiri bani. Dey bi Eric ni di we achi. Okay, nti watch ban Eric. Nti wo so wa hu no kra. Wow. Tonkre na ubehunu se de obebu maame ni din no akire enu akire na takrade fo. Ba cho bra Facebook na behwe maame no monsanfa ne nto so. Na papa yo tiwe ono na chiri bani Eric ena won ma ba se Eric mrebi obi ne bo mama na yeso obi ba so re na busuafo no msusu se Eric no a enti ye no ne se wotakrade mpotemu ho baabi o maame ene de na to so no ne din de ama asantoa eti to nkrama wiase nyina na ye wese erade be ya adwoma me yehunu a pa so adofo amutie me Eric na ye hwehwe ne nti ene anum adofo wa beti me nkan na obeti Eric nkan bia no so se na busuafo hwehwe no e ka se free asante be kwai asemu nipa no obebo amane se wo no e di sei me pa cho me fan se be month mo eni bosumi mo eni me pa cho okay sabe ma no a picture ka ho dia ka mai bia wo ma no tumu hwe no bu a woni ma be ma na we picture iso e ma me no ma ba bre mu picture wo enti Eric bia na wuti e woni ma be ma bia odi Eric wanya mfie o ekokwa ana tuntum tuntum ene de because na wa chocolate Eric we say no etum ni say yakopon shira no no re established. Okay. My uncle ahoma no so na eye oba panye ne nkomo no betimi a kira asem no mu
Mami Rose ewa Ohemaa no so Mami Rose ye hwan ya eba cho me mami o mami akasa jo hello mami Hello. mama na what to say Pacho nyame adom me hoye. o ye da Nyankopon asepa wadaro mo wo ba udino Sekina na aba se eye sabre die wo mo ehwehwe Eric na Eric ifrifie no wo na betumi aboye nkyeremu no pa boye nkomo e Me pacho me nso me damase. Me ba asa me ba me eleke no. Na odi akwara no firifie akono wa nkra obia. Enti prakwa na mete so odi akwara na koma ne papa. Wono nso kwatana Nigeria no wa ama. Oba na obetana nkran. Ye te prakwa na oyare. Enti yede ne ba kumase me ko kumase wa kofere me ko na sade kro na adwene no nye. Anche no wuye. Enti wo wuye no me pere ya se ka me pese me hu akola na kire akwan me nim kura de ne ko so. Akire ba ase me nya ho bi. Wonwa santoa no nuan mo ko pepe no a obi anko. Me ba ya wakọ tunu Sekina no wo sa. Enti ba ase ati akola de nka no. Ana wono wo se enipa de ye ntono ntwene nti oba force wa asade obenya ne nua no e de na bafi na saa na tie enti bia airport ya Eric ma me de ne koye ne de wuntimi maye traces bia de bi wan kraye na oba asabra wo frifie no na o wadwirimu hawo bia na maye ne boni bi bra wo konde no ni adwirimu hawo bia na kire no nya ayare yeso yade bi ditumo ena ye no okay ye no eye di ba busme miensa na okasa wo wasma abeka no wonte na adwuma ba na wo ye wadama nta cha no nya adwuma bia entinka hode woni ne ekunu ware na kire ne kotona ye na se be ma no so munim be ma no be ya wo an ko yo sati senyo aja me kurase for de so mo tinkana won fo asem nye fri nti wa ma kan kire yin enti be ma no wo anu no wunim be bia wo ho akora no papa no obi ani ne da me sister na kiri ba mi onimi na ne akora no tie wono so awu jo mama ebe na se ye mompa ye na ensre twede mpo hu ye mobo na ye intimenti akoda no nka me pa choyo enti said ye kan wunim Eric ya ye ni any description dia ye de be ma de ni ma ye ka chewa ni so ma me e de ama asantoa enra ebi na akoda ya se me ba ya na ye kere it is a high time I see a ma bad time to omo was say parenting is a necessity, it is by force. Watching when Chelsea Gariba, Sawon say, what won't you ever know a tabri the money now? No, a video Moko d'Ivoire, a video Moko Nigeria, won't you ever know a sample for Bama for Bibo? Say, well, ma when you call Mount Sabre, won't you mean show woman? A dear, the other dear, now the dear about who buying. Fisane enkoda wo muni ahwefo no ado na me ko kejeta na awreho enkoda wo muni ahwefo no omo do sudu anajo a omo da he omo ye den we about time na wo ba rudu wo de wo ba be ka se we are irresponsible na bia wo na wo hwe ne yi I tell you me de ba me ma wo because I see aboa anya politicians nko na aboa ema o man ye about time so betimi ahwe ye ma ama ye man so so ye yie yanko suku ko metini ayensa no dwuma be mpanyimpa etu ye batan a tena woto so na fa wani ehwe obatete no na ma anyan no boa no na wono so nyini ma mpanyimpa na asodie da ye nyina ye so ebi nie oni o maame na tie maame ne nya ne hwe ene watam ne ba ede ne ko Nigeria wabewu ya ma ne ba no kra ye hu no na so sa kwada ba no se me maame na amoam ne ade awse ena wanyini ko bobra wa betimi ahwe ho evangelist ka die na me de abusian son konso ni abusian bone ni abusian damraba abusian kohwini omna mo fa nipa ho nipa de na ima
abusua nyansafo bia ma omo de hye na ba bi o yo ana mo de hye nso sebe onko unto ba bi abirko mo yi omo ni abusua bi otwene wo fie bia nipa so mbo kya japade na ni ku ne ba ho yes ana ne de hye obi ni bi o so ka ne ye ma hye ne ye hwe se anwumre nsuo kro de besi gya so mo bia no mo hwe ne ma amata ni bi te sa kokko ebi so te se nwan number bi na number that's right enti na me wiase na ye wani ya no wabisa utiri se de na be fa free akọ o fa hwe nko hwejo 14:5 fo wa se na bi ato a ye ntwas ye ntwam won na se eye na so obi ba ha ana se obi ba ha se mabusua ana me pese ye hwe me school me pese me yale ye pese na se o study abusua na da ho hwe de e betena ha na ye kire do be dia konwa na nkasa kura mpo na konwa no 7 previous na mo awuko asase una mo tetemo ntem ebi ado na wei se ba kokura koyare da ba bia ska ofie ko obi be ka seska ni ti momi anno nipa ni enya se ya do de e beto ye enchanse ka ene ya dan anam de ofa suru anya yem de oba fa fom hia na ima de ba ko se bi to da unua so otofom na hu ne bi ma e ya che obi ya so unua wu na 7 producer wayira ana wate se mi wonua na hunu na ima ya o na so ade se sabi wonkuta nipa adwene hwa na ima mama ntira wade bi ye won kokko adwene ene wo mire kira adwene ene ye won pra ko adwene omo wo te se odwa adwene ni akokko adwene de omo adwene wo fi na mpra ko no kai na ima wo mo adwene te se 7 pra ko fo no me kam to onfa nipa ho omu nipa onfa nipa anya hwe obu de na ne obekọ na no ene de kura no anko a ti ya yama yani enka nipa ho na japade a wo wiase nyina anya yakopon de a yakopon japade ni nipa it is 127 verses number 3 o si yafunko yakopon na japade ni nipa it is nipa enko problem a ya mo mi a hwe nipa ya nwini nipa ho ya mpa nipa sem ya no nipa ya ma nipa ni di na ma me se mi wu na wa obedem beto status nya me betua wo ka okay wa hwe me sabe ya bra me tia sei o hwe me o ka ma tia sei ya o ka se o hu bia na mo betumi ta wa ma utwam anu atua no ho me on person home from ma be fare wo jeji ai on be ma be kuma wo ko je bi dan kwakọ akwaje ko jeje rollins ko onyense ni ba ko pa na mani je no ho pa Ghana hanyina amani che no ho ma Ghana ye Ghana wonim say ni ba no Dabi finance minister ko for penso what they say ko joba redu okay o te ma say ona ma Ghana ye Ghana okọ certificate ye fa nya hwe o yewura e nyina sa kantan kakura koda ana me hwe na ye wa hai yo ono so na ye o ma anya ade omo ye misreo na hima misreo na hima che enti nipa de ya mo ma ye no ye hu ni anya ma so twere we ye ti me we ya ka ma so ti dadi number yi anya fe ma so ti kodo ayi asafo kwantanka na ye hwede ye ayi asamo ma so ye de what we are here for rent. We are not here forever. Yeah, travel na ako. Ane yaji ya home. Hey, ya ne babi ayako. Na ya chire na hima. Dia ne yache. Media ya no me hwe nipa bi di na matena sidi me se omo de sa. Media tu mitirim. Omo de sa. Omo de ompajapade asem che. Na onse me ade a ye me fe ewo yewura wada ma awie se wote se ebo di a wona na aka. Hey, me ba me mu ase. Yesrew. Wa hini ya ye fe ade de ka asem. That's right. Na nu ye ya ye he fampo. He number 2 hini. Akokora yi. Ai. Oh, one in the din komo kama. What's it kwame? What is what you know? What you know? One in the sister was I done you to me. What you are in the What you are in the bin and say ya what you mean? Yo. Hi. O to na am to party. Yo. Say ya de mo sisi. Di bia no a. Mother room ma. Na go na say o kabusia ni bom. E no monte. Monso mo fa na ni dia ma na asa nana. Na asa mo goda. Deuteronomy say unuanum bi na meyi na sambre man. Unuanum bi na meyi na hemfo. Na hema ya te yi. Ye nuanu bi na Nyankopon be yi na sesikani. Wo de ni dia ma na obedidi. Na say ne no ni da bi ho abo. Hwe. Wadi. Na wada ma sa na udidi ko. That's all. Na ko ma wa fa. But you say you wa bre wa pa chi ni aka no. Odefo
Piao. How did he? So who na kata se we sika wa je din kana na beka se me wo fa se na. Me say wo de wo pa ma honorable Frank Amwako hene mran chef ma say ma nkwada for ma Piao. Ni piao ne honorable sa. Honorable. Ehwe me nko. Isa be come chop money. Lady Kaka me ko da Wood Mrasisi na me mra homa no so na. Di achira. So enwoma said ye kan yenwe ye hwehwe no se ni din kura full name kura yenim ena ne ma me picture se be de ato se ne maba brem se nipa ne nim na ekwan be no be fa so se ne na ma me ne kasa no se ne ba no tumor I don't know se sa brain na wo abofra na wo yare dia se bia brain tumor because se bia se de wo sika de me hu ne se bia adwene ne ho kan bibi kakra bi betimi ese because ayare no eno so ya yare fat a ewom se bata e wo ba fa ne ba de no na me kire se me pese me ka si asem so se yen hwa de e bata nsem ana se se bi uti baabi ababa wa na abrantie se de na wo kan bibi wo se sex se de pa yes but yen tie se ne de na chi no and you ma bebre wa chire responsibilities na de ba na do so wan hwe yakura kofa yare wan hwe yakofa enti enye se wo na ma se wonya ready se wo be wo ba na wo nam se ye mbie mu na ye de ye mbo nhyem sa na ye nko na e ba ne ba ma wo na pio se na na meka no e wo se ye ti ase se once amedi abofra na ba asase so no e ye me ma se ye de se wo se me tete na e de du bia ye bia ono abetimi abo de bra eno na meka 18 years nyaje atum wo ye man mu se nipa no ono atimi hwe no baby e so ye 16 years e ye de ye man mu ye Ghana ne wo ye me se obi anya 35 years wo ko kira de ba na ma me dem o tazu ti abusu ye no ye ma ne ko yes and no kra no na make say nipa no so we 18 years na adwem wo ha ye nja ne sa Yenya ni sa me ba o uni o ya above 18 but still be obey bia was so busami ansa. That is how I've trained my children. Be obey for fun and then want me and call lectures mommy many me and me call lectures. Yes I know so one collector to o dey o fear and say me bo run ne hostel no ni wa then I know say bia wo twantro enti yema ye ni ye mo frechi ni hu se bia de ne ye de aba asasi so no ya mfa mo ma so mo anabo mo bra o sabi anka nyame beka sa wo mo agya wo mo no mo nko nanso wo de ye aye vessels a omo nam ye mu a ye na ye wo asem a ye be kan for mo de bia ye kan so one hwe na for say wo de sabio sex na ya wo de be have sa for the sweetness of it and I say ne pleasure bi na wo de pa hwe bibi ye enu susuanso de be bro no da chi bi nyankopon na akwama mu no oba wo ma no be bu mu ho akonta e de a kire wo no enu ti mi sro enam wiase se wo ne na mu a se me de me to me pakwa na me to me pakwa na me yi no ne bi yigu ne bi wo ne bi fa ne bi gu enkora nkora de bi gu gata mu my goodness Mr. Wontimi ya si jai enko ho stop it tina baby uya be ma zip it uya obaswa pull it up na tina sikom zip it and pull it up na tina si na sex no sabi enya no ne ewiase ede nyina Mr. mu okay ya kasa ma abatan nyina mema ne ma nyina yo Yankopon ye wadom na wo autistic child na obo the necessities how difficult parenting is obani ti unko adwuma na hwade we pinu o ye se ode nyen we gi 90 years nso oda so hye onjen o je ne ho akatua di na wa be ye se kopo bra we nyini kopo bra he okwe ti wa no atidasi o time wani Yakoda wood na ye ni komo kakra na ye hwe Dawood 360 capsules and a fake Dawood herbal ointment Doctor, fire nanti. That's it. Ya Nhyira one ya hwefo ne etifo nyina. Jo, ewie wona nam. Den do bai. Ba che ready mo ko. Sister baby na. Ba che o ma ni so kakra m kwa kasa mentere. Ba che o mi sister baby na. Wayira na ye hwehwe na. O sister ba. E na wayira. Aden eye den. Ba che o mi sister na de ni tu kwan na obija na kwan so onko ne fada ho. By my sister no so free. Now ofri mo na para ne yante ne nka bi. Ba emre bi atwa mo yeso oba ha se ohwe na busuafo. Ba yanti. Ena yenso etu ho na mo se yede. Be dam na mo aye. Ehwehwe mo amaye na ye hu. Ode ni tu kwan ko fa hin pa cho. Nigeria. Oye be ma na oba. Ba cho be ma. Be ma. Wanye mfie sei.
Epacho obenya be 30 years. And our sister ni free months what this say? Epacho ofrimu 2016. 2016. No ofrimu na kwada no bai. Epacho de. Nti onim kwa so maame ewu. Epacho de. Onim o maame busu ni bia because ko no kwa no so. Ede na aba putupuru afei na mo renda dada mo amerenda. Mepacho sa o maame kitwa ne ko baby. And okoye na nipa no no mo ne newo Nigeria ho. And okohu no se obisa akwala ne maame. No se akwala ne maame efe no se ene sa de a miti program bi wo Nhyira. Ene akwala ne ba ho a obekasa se ohwe ne maame ebusuafo ba on de no onim se akwala ne maame no efe. Ya de be bi ba ha sa. Me bacho ache oh okay. Maame kan de ache. Iti so 4 years ago. This is an echo of no mo ko shia ai na te say. Odi sa ankra ne ma no. Eni ti da mama sa ba he. Ni di say mo di ne mfoni bai. E bacho ni mfoni de ye nya bi. Ni e be da ye hu no. Ofi ha no usa. O maame na nkasa mfoni na ye nya de ma. Okay, yes one eye o maame no e wo mfoni ye mfanto so e. Maame na nkasa de. O maame ni mfoni na mo wo. Nti nkra we ye to akọ he Nigeria na he. Bacho de bi ode ne ko mfanti ba ye ni mfanti krokro na ode ne ko ye no. Enti takrade fam ne ye ken. Ti mfanti takrade we de atade na maame wo bi o. Ana nyero ama be u TV na hwese o de ni bia. Okay. Enti akwada kana sem ni din de sen. Bacho friend Eric. Huh? Eric Dieng. Hey. Eric, sorry no more has a what? Nigeria ben. Okay, ain't Eric I can say me or free mammy the same. What's your friend? Ama Santua. Neba ni Eric no. What's your baby? Neba penny. It's Eric actually Benny. Debbie Eric need way. Okay, to watch you ban Eric. Nti wo so wa hu no kra. Wow. Tonkre na wo ba hunu se de obebu maame ni din no akire emu akire na takrade fo. Ba cho bra Facebook na behwe maame no monsanfa ne ntoso. Na papa yo tiwe ono na chiri ban Eric. Na won ma ba se Eric mrabi obi ne bo mama na yeso obi ba so hwe na busuafo no msusu se Eric no a. Enti ya no ne se wotakrade mpotemu ho baabi o maame ene de na to so no ni de ama asantoa enti to nkrama wiase nyina na ye hwese erade be ya adwoma me yehunu a epacho adofo amotie me Eric na ye hwehwe ne nti ene anom adofo wa beti me nkan na obeti Eric nkan bia no so se na busuafo hwehwe no e kase free asante be kwai Asemu. Nipa no obebo amane se wo hu no edi sei. Me pacho me fan say be month mo eni. Bosumi mo eni. Me pacho. Okay. Sa be ma no a picture ka ho dia ka mai bia wo ma no tumu hwe. No bu a woni ma be ma na we picture iso e ma me no ma ba bre mu picture wo. Enti Eric bia na wutie wuni ma be ma bi odi Eric wanya mfie oyekokọ ana tuntum. Tuntum ene de because na why chocolate. Eric we say no etum ni say yakopon shira no no re. Established. Okay. My yakwa homa no so na eye oba panyi ne ni nkomo no betimi a kira asem no mu. Mami Rose. Ewa homa no so Mami Rose ye hwan ya? Eba cho me mami. O mami akasa. Jo. Hello mami. Hello. Mama na what to say? Pacho nyame adom me ho ye. O ye da Nyankopon asepa. Wadaro mo. Wo ba udi no? Sekina na aba se yes abre die. Wo mo hwehwe Eric. Na Eric ifrifie no. Wo na betimi aboye nkyeremu no pa. Boye nkomo e. Me pacho. Mensu me damase. Me ba asa me ba me elekeno. Na odi akwara no firifi akono wa nkra obia. Enti prakwa na me tese odi akwara na koma ne papa.
Ono so kwatena Nigeria no wa ama. Oba no betena nkran. Ye tepre kwa no oyare. Enti ye de ne ba Kumasi me ko Kumasi wa kofre me ko na sade kro na dwene no nye. Anche no wuye. Enti wo wuye no me pere ya se ka me pese me huna kola na kira kwa me nim kura de ne ko so. Akire ba ase me nya ho. Wonwa santoa no nuan mo ko pepe no a obi anko. Me ba ya wa ko tuni sakina no wo sa. Enti ba ase ati akola de nka no. Ana wono wo se enipa de yanto no ntwene nti oba force wa asade obenya ne nua no e de na bafi na saa na tie enti bia airport ya Eric ma me de ne koye ne de wuntimi maye traces bia there be one cry na oba asabra wo frifie no na o wadwirimu hawo bia na maye ne boni bi bra wo konde no nya adwirimu hawo bia na kire no nya ayare yeso yade bi di tumo ena ye no okay ye no eye di ba busme miensa na okasa wo wasma abeka no wonte na adwuma ba na wo ye wadama nka cha no nya adwuma bia entinka hode woni ne ekunu ware na kire ne kotena ye na se be ma no sumu nim be ma no bia wo an ko yo sati senyo aja me kurase for de so no tinkna won fo asem nye fri nti wa ma kan kire yin enti be ma no wo anu woni be bia wo hu akola no papa no obi ani ne da me sister na kiri ba mi onimi na ne akola ne tie wono so awu jo mama ya bena se ye mompa ye na ensre twede yampo hu ye mobo na ye intimenti akoda no nka me pa choyo enti se de kan wunim Eric ya ye ni any description dia ye de be ma de ni ma ye ka chewa ni so ma me e de ama asantoa enra ebi na akoda ya se me ba ya na ye kere it is a high time I see a ma bad time to omo was say parenting is a necessity, it is by force. Watching when Chelsea Joba, Sawon say, what won't you ever know? Tabri the money now, no obedience, Moko d'Ivoire, a video Moko Nigeria, won't you ever know? Sacro Fabama for Bibo. Say, well, ma when you am called Mount Sabre, won't you mean show woman? A dear, the dear, now the dear about who Fisane enkoda wo muni ahwefo no ado na me ko kejecha na awreho enkoda wo muni ahwefo no omo do sudu anajo a omo da he omo ye den we about na wo ba rudu wo de wo ba be kase we are irresponsible na bia wo na wo hwe ne here I tell you me de ba me ma wo because I see aboa anya politicians nko na aboa ema o man ye about time so betini ahwe ye ma ama ye man so so ye ye yanko suku kro metini ayensa no dwuma be mpanyimpa etu ye batan a tira woto so na fa wani ehwe obatete no na ma nyanyan no boa no na wono so nyini ma mpanyimpa na asodie da ye nyina ye so ebi nie oni o maame na tie maame ne nya ne hwe ene watam ne ba ede ne ko Nigeria wabewu ya ma ne ba no kra ye wu no na so sa kwada ye ba no se maame na amoam ne ade awse ena wanyini ko bobra wa betimi ahwe ho evangelist ka bie na me de abusian son konso ni abusian bone ni abusian damra ba abusian kohwini omna mo mfa nipa ho nipa de na ima abusian nyansafo bia ma mo de hye na ba bi yo ana mo de hye nso sebe onko unto ba bi abirko mo yi omani abusian bi otwini wo fie bia nipa so mbo kyan japade na ni kunne ba ho yes ana ne de hye obi ni bi o so ka ne ye ma hye ne ye hye se anwumre nsuo kro de besi jaso mo bia no mo hwe ne ma amata ni bi te sa kokko ebi so te se nwan na ba bi na man number that's right enti na me wiase na ye wani ya no obisa otiri se de na be fa free akọ o fa hwe nko hwe jo 14:5 for so wa se na bi ato a ye ntwas ye ntwam won na se eye na so obi ba ha ana se
obi ba ha say mabusua ana me pese ye hwe me school me pese me yale ye pese na say o study abusua na da ho hwe de e betena ha na ye kire do bedi akonwa na nkasa krampo na akonwa no 7 previous na no mama wuko asase una mo tetemu ntem ebi eno na wei se ba kokra ko yale da ba bi ska ofie ko obi beka se ska ni ho ti mummy anno nipa ne yenya se ya do de e beto ye enchanse ka ene ya dan anam de ofa suru anya yem de oba fa fom hia na ima de ba ko se bi nto da unua so to fom na hu ne bi ma e ya che obi ya so unua wu ana sabin producer wayira ana wate se mi onua na hu na ima ya wu na so ade se sabi won kuta nipa adwene hia na ima ma mentire wade bi ye won kokọ adwene ene wo mire kire adwene ene ye won preko adwene omo wo te se odwa adwene ni akokọ adwene de omo adwene wo fi na preko no kai na ima wo mo adwene te se sabin preko fo me kam to onfa nipa ho omu nipa onfa nipa nya hwe obu de na ne obekọ na no ene de kura no enko a ti ya ma yani enka nipa ho na japade wo wiase nyina nya yakopon de a yakopon japade ni nipa enti Psalm 127 verses number 3 o si yakopon na japade ni nipa enti se nipa enko problem a ya mo mi a hwe nipa ya nwini nipa ho ya mpa nipa asem ya no nipa ya ma nipa ni di na ma me se mi wu na wa obede mbeto status nya me betua woka okay wa hwe me sabe ya bra me tia sei o hwe me o ka ma tia sei ya o ka se o hu mi a na mo betumi ta wa ma wutwam anu atua no ho me on pese ho from ma be fare wo jedi ai on be ma be kuma wo ko je bi dan kwakọ akwaje ko jeje rollins ko onye nsani ba ko pa na mani je no ho pa aga na ha nyina asida nka yewura no se wadom ye hu ye mo ba hwe so ejuada no ebnada wukuada yawada. We thank God it's Friday. If you be a guy nature say yasha se ewa asumdwe ye de kowie so ewo asumdwe mu me chiachia obabi bia wo bia medwadifo nyinada me chiachia mo adrabafo apasenjafo nso me twamu prise papa aposifo a moboye ho ban me chiachia mo sojafo nso me chiachia mo everytafo nyina me chiade pamfo etreyefo obia ebegene samba wudu kejeti e Dubai ewie ya na se wotemenka na eyenshaba ne wisdom wonu madaromanti e na wotemenka emane me mama juma sama mo ha e wo dwai mu Yakopon wo hira mo na wonya mo kese pa Aisha 104.5 jumadi ne atudi obra na waji eso se no ne de wankasa wayere wo ho na wabomidi eje Ohemaa B na chese ubosadi no a meje so a meche wade unya fra me ochade na nakora de na maku kura enesa modo nti jumade ya to apete ba bia me pacho Facebook ya demo live Facebook arefo nyina me chiachia mo papa YouTube nso ye Nhyira TV nso ye demo tentente ewo ho sanso na Dum TV de as usual onim se ye woni amapa ne no ana ye de ema wo ye de atoa mo ewo TikTok into do TikToker na wabo Nhyira 104.5 and now so say wabo Ohemaa B ni nyina de dem ewo ho de obeye ni power tape na share ma eye adofo na wono mo meka ye ho ma ye ni dwumadie no emomu Evangelist the graft ade ewo Hassan so na Lady Gold White and so ewo ha epa na edru say ye kofia de fia danke ntufo kameka cho say de be kan adwoada na mo fe no amomu bra nanso ene fiada ese meka bibi kakra na me de kirewo na wodi bo kotokom ade a me de ma wona nyina ne say be humble enough to know that you can be replaced and be wise enough to know that there's nobody else like you enema mienu uja ba ku wo mu a wo be kire aya mema kakabin samu manya osade a mi yei obi antimi nyasame de mi ye no no da obi antimi ne menya peda mimi ni hu ade we enkoso da aha
ma ho brase no nkyere wo sese wuni ho ne ye benyu obi obetimi abaye de efe pa ama na kyere de wo ye no eti enu nti no bre wo ho ase ne komo ho na hye ba bia wo hye na sanso na on the other hand manyansa no nkyere wo se ade a me ye no ma ye ne yie se de be ya me ni ho a ye benya qualities bi e beka se we de Ohemaa nko ade eno no enti emienu menkonya baako e ma hantan wiaw menkoye osase wo nko a wo de na ye woni wo a obi beba enti ye de wo betimi na afei manyansa nkyere wo se de me ye no ma ye ne yie na dabi megyan kai dumbi ewo ho enti wadwumam ewa wadiem obi wa bebe wa wote wa no akai ne yiri bi enye bibia wa ware foforo de na nso wo kai se senka course wa ha ka ya wa ha de we die medical no eno no saa nso na oni adwuma bi mu a ebetini aka wo saa eti mesrew e ma hantan wi ya bebre firi se woni ho a obi beba na ye wo de no jankai dumbi eto echre evangelist the graft are there. Yeah, the French Messiah, the French pastor, the French professor, the French bishop, I mean, I know silly no answer. Another for okay. Lenasa. Right. Okay. You see, today. Yeah. What's that fatal? You see, I can't tell any ho. I'm a fanboy. Oh, why if it? Yeah. Also, I'm there. I am a fanboy. Okay. Maybe say na maneka. Here for ma. Obe hu obabi ano sere. Jo. Naima. Yeah. Yo kan ye nyina French say. Il est sur le bienfait. Le bienfait. Le garçon. Le garçon. Il directeur. Il directeur. Bien ça. Hein? Il directeur, le bien ça. Okay. Garçon. Yeah. Il le directeur. Okay. Ça c'est bien ça. Yo. Na te se nipa, ye nipa uni hwa ese u jankaye. Na manya wadwene se ye wu na se ye nya ye seso a anka be ye de ye nya headmaster anamusini. Ye be de ye mama mampani. Ohun ka ne no ko de koy. Yeah. De sabe mpradu ya sankadu ye kire na de kan ne ko de koy. Ti ade bia wunim ye no ebinim ye de chen wo de na emoma konya ne wanya. Okay. Yeti ayeye na ahema wada o makonya otesu we de wada o ma mesre wani dem kasaka. Oh. Adwuma wo ye nyina no. Se uni ho a e de na mpanifo se puma bibu a ye bobi ye den epumam. Okay. Se uni ho a na ye wadwene se with me no bia no ho betwan te se no you are totally 100% wrong. Yes. Obi ba wanhwe ya wo de sa adwene ni hye wutirim se mi. Obi ba to wadi kura ma wo. Dinai mama ta kan sembi se wo hu ba bia wo no. Jai nse na ho bi. Na wuni wona de obeba no wabre. Na ima de tie ni ye de obetimi. Okay. Na wa pagya platform no. Enti wuni wona de oba no platform no so chen na obi abe hu so onya de. Na emom se wo de yawo bi ene de bi yawo ene memenfi bi eye ne matoroka. De wo ba no ye kakra bi a ye bebo na bodin. Yeah. Enti wo ba bi a awade mu nyina no matter what entie ananhwe benkum nifa yere ho janse na hobi okay na wuni wa de oba no ba bia wa pagya ade na kodu no ene se de wasi aya ade no oba obeka se da bi sa adwuma de so chen me because de wo ho no de oye no ahwe amintimi ba ba ye no troka obi ba no ye ketuwa bi a ese afa wase eno no nti obi de anwomo ne mako bonso de age okunu ya enam se wadwa nti wonu aduane kra biem mesro yesterday na ni ho a obi ba behye ho pache wada enkomo pi e wo fia ya ye ba bedie na amikon komo edi kan so ntenten de fia da nti ne de koboko ana ede ama otenasidi na ye nhase we enkomo we efri eya opanyine Victor Opoku enchen wo free feya se no bae wasi Ruth Mensa ekwa wade na faso no wadwene ho a wonte ase eje obra so me mana kwa ba me bisa ne nante se eja na wapo mu to say bibia ya kama why did you didi kakra jo yesu ko eja him awie wo na ba de na do nam na ma awie de boko enso enye boko sa mini aba wati fe Ruth Mensa mini ya wo fe ya sakoyi fe ya semestre fe ya ti na mi swa no edi pa ne fe me sanka ene o ka kwara kwara ni
If I say Sanka. Now I just was saying Doka. Sanka. Or Jidoka. Wow, I say anything. And some of us remember to Sanka. Never to Doka. I say you was your mind. I was Samado. Samado kwesi ya obeti. Sa. Aja Sanko back when I'm a man. Bue ne kanu. Sanka. Sanka emaraji doka ni twi ba say emaraji. Ye wo man say your mind. Your mind. Ye wo. Aye, bajo Jesu. Ye wo. Your mind. Ye wo. Your mind. Doka. Hey, Franca any pedi. Sanka doka. Sanka. Doka. Ye wo. Your mind. Yo. Aja yanko. Naima Tidy no. Mate. Mami root men saying ekosi mi yonku bi se fana ma Greece. Say ni papa free. Into papa say di aye na yi na otwe dem. Because na me say me ma no. Je me nua ba no kaya na me pay 15,000 de ma no. Because we twi aye. Na chi no ka je me say aka yi no. Me so yi no kra mi nya sika nya yi no. Ko me ye maguma bi. Wo ma bosia no bi dada na. Me fa ma yi sa ya na obi o wa ne ho chi no ba osu chemi amitima ni bi. Ene de ajaji so hwe me. Enye ize o. Maame na kata kwa ni nua bi ba mama bi me bi pen. Okay. Nti no first time ji hu wo mu. Nti onye na otwere wi no sa ba se wo nsensem bi wo ho. Nti nka wo hia sika no ntem kakra nti da bi eye sika de ye 3 1 month wa jetua. To kan ya na 13th May na ni ko ti medical doctor da ti pram so. Nti me confirm free me tell nti bi am nti o so ye nurse wo ho. No say employ doctor. Nti maame man 20,000 that is 13th May no. Anna ye okubo krata to so krata no ha. Nti week no be ye no si wo eja boy na so anso. Nti da bi o mi ntimi so bi so bi. To kan ya obi sika bi na me koto cement. E carpenter ni ye aduma bi. En wo kan ya na me sa dan sa 20,000 ko kama 40,000. En kan sika 400 million. O ti duara nko a ye wie ye no na me de bro. Na de me ya kwan se me sa ko ja na ye ko bon sa 150 cedis 1.5. Ma nyi so ma nya aduane. Ana so na so ana za wetimi atwen. Ko ya mentam pesa me bra kwan sa ni hu. Nta wo che ye ko sa ni hu. Okay. E ja me de me se dore ba. E dore du ya branda ukwara. Ubusa ya si woni ho. O ko bota reje. Over 1 week. Mami ba ya oni oba ba kwa ba ya kitwe ni baby. O pacho ade aya sika no menye oboka. Nti no me busa. Me answer mo sika me feche because yam ti obi ne bonsa. Nti obi o mabusia bia je se odi a kire kwa yie na se. Akofra na. Ba me no me ko bi oyiba ti mi ko me kala ka me nko. Me ma ni wi o ma bi nti me ka me nko. Na so no me ko odonti because kala ko di won do so. Okay. Ma bon say wie me ti won say won nya ma ni tua. No mo bo obi be say. 1,005 2,000 awum. Hey. Edu ka che me ba dodo. E ba. E yen so se o kama. Na se wo ye ba yie. Ana edi na otwachi no mba ye no se o pa cho se scan we nya 10,000 watts. O ba so che se ye mo ye mu nya 15,000 na se mo nya 20,000. Na bia obo bu se baby na odi bia kote baby. Enya no kre. Ye bo no ana se 10,000 no ano. Na kan ni nua no ka se bi no kan na kata che no so 50-50 o pa ye botani. Nti o nyani ja sa kasa no. Ni nya se scan wan fa ma ye na se. Hospani o yi scan won wan eduma bia wo ye. Enti mi edin ana mi bufu nti mi ba te se oni ebuso nyamra wa fa buso ni bia mo ba bia oni kun na oni ye so ye ba na oni fie mi jam ko di by day e ba so ni fie di ni kun na fere no ni ko ti wa han o ye ba on ba ye oni ni kun na ba ye on ba ya o pa che wa siska no o betua no November ending this is can be mo be 7 months na sa bosome no ono mo je ye no oje sika ne di sansa na ye ne ba so. First one 20,000 a year 40 days. 40 days and say year baso. 30th May. No more year 27th June. Wow. It's almost 2 months. Mr. Minyanisa. And the second one will begin 19th June. There's a couple 10 days na year day. Edruho. My person with the monk. And the car will be one and about to the and come and say what do you cry. Now what have a pebble at what the Mentiasi. Tiabu born one say the met my mom will say. Say November ending there. It's kind of 20%. Now spread in 5 months. Between the over 7,200. To only come to a general on by a new currency on what you say on the phone a passive in general. Between the over 1,000 for 15 million. I'm to move the matter. Hey.
na November no nko mo pay you know voter region wa o mo betwe sika no mo sa ko bo se ko ye no na mo kwa mo de besi ho mesre mo menti ase mo fa nuafo nyina amra metwe ya o mama na me am twa mo ko mo pie ho me ko me tu ni ma ni nua ba ko ni ma me anim o mo sister sika ne de o mo chance ye wie mbuka no amem diskana ma ho enti me frɛ doctor bona mane se ma kwati o ama mo frɛ me se mo be frɛ ni me twen ya ma me ni onua obi ansi ho me frɛ obi a ese wono ko nka nti onua se asem kwam de ba na me ka kyere ko se wan hwe asem be ko nhyɛ fam na ka me ko fiasa hin fie but wan ne to kwan enti nhyɛ de me dwomudi me tie wo ha enti meba na me to anu de ko so nyama bonu nyama nyama ne so obi anka hwe because kan wan fa anko ye yie no akwantu se no musika ye no ese mande mba ya o mu yese yemra ne ene ba yemba oni ni kunya ne ba ni kundo wase ho enti sika no sika 30,000 ana ka 300 million ni interest na kan ho ti me gin 360,000 36,000 Ghana cedis na me je fin we sia nti nkata October nyina wa okay eja fa mane no bon bondi na fa ka asam ne chere no na fe yenko eje no nanka ye 10% interest ba se sia no abro busume ekọ busume ye busume yensa enti mejo ba ko bia 20% that's a ubo 30,000 or 10 million hey so ma bo se enti sika ne bi wo mu o me fa na eja 6,000 ewi achi ewi din ko e ka na che yo enti dia ya wa ko se o mba ya o mu di edan bejeje papa so sifie kama nzo papa nwuni mu ase wo jamo japade man mo ntwe ye sika dia na japade na o se mo koto na mo di kwaji bosia ebe twe na ye sika o mu di krate ba duplicate meka ko mo di krate wo ani em se me nya koda wo duplicate ni enti na se o mu na se duplicate ni kwa ya chiro gusoro ana eni esa anu anu meka mu nyini wo ni kunya nyini em se ma se mo chimi se gumachire mu twa me ma onu wo medical doctor nkare me pese wo mebo di kwa wase so enti mu ba ya mami wodi mi dream kase pa wan kare kran chere misika oje wan fa ko yi odi any business wan ti me gine 20% e wo sense kan mami 6,000 currency jo amania opanyini boy wo se ne sei na o kana odi eri ntira na aso ngata wani no David kakra die sembi ha kakra but it's fine mama me pacho die tiene se no kure me fa dai enye pacho ya ma one so kakra na be be aduru no ye gina jam die na minim na nanse bibisa okay minim no dada no ka se na menwe bi so kra na obeji ska na ma me ho no etimi so no me obi a me adwuma kra po na me ho kire me me ba no ma be so a kire no ma me me ba na me the interest account bi sa na me na enye first time etimi fa da eto e ni so ye fo enwafo na nkasa na me nsa na aka obi eni ho ni mutu etimi be susu mo kire se da wa da ro ma de me ne wa na ye adwuma me ho a kire me kasa no emma o obi ante kra empufi mu bi ama ase ana mike ni mo mu na ama ho kire kakra ama ho kire kakra benti da wa da ro ma we dey just say wa na obuwa me but I object to say akata wanim no menti ase madam fisa de enti ama me kasa nse se kro mani pa ni ada ho dodo na ye kata o mani mu bo wan ni akwatro ase we eye settings me so me ha menya settings me kra na e me ngonwa se o dia bepia ba nti we nya bone eye se e bi ahokire bi ne baaye e na bi ama na kobasa no wa kire me ekọ enti mo munyi wanim ne enko ai ti Frank is bi na nim ne enko we onye enye criminal case bia Ruth enko enti mo me ko no me ko so kire no eno se obebuwa me ena odi kan me kwa me se me 40,000 no ye se eye busia den ka ye ni bedu be 1 week ene ye dema enti ne sisi ane de obetimi ama mu bi because je se me to ne me bi ase adaka ne do say ni to be ma me 20,000 na ye ni beduru ho a na odi ama me ena sa sem de no ma me 15,000 se eye na ma beje 5,000 na sabre no se na eye ne ntoto ye ne se de osi kire mu na se aka 2 months kra ansa na eye na duro ho ana utie de okan no a less than 1 month because eye ne 27th June ena me call no I think May something yes it is more than one month nti fanse na aka boso me na ye sabi bisa
enti no enti na man ka so be ma me half na me de akototo ase enema ni bi ase okay eyi ni beduru ho a no wa so bitimi de bi aka no aso so enti ebeka be 1 week no na me frɛ no no se ene sister ya na wa be fi okay me ko ye ni nyame anim ene o ma me sika no eka ho ene ko ye 40,000 no enti 40,000 ye de ko eme nwanwa se wo ka se wo minim ba bi o ko ye wo se ma fiska na ko ye yi enti no eno a eno kwan so ema me nua bi a o outside kwan ne support ye kakra na ye de ye yi ni nyina still am for say omonte onka o I don't know what is happening. Anna Omachro no. Sika Branty say, Mama, please, can you mature your voice for us? Peace Alonso say, I can't hear her cry. Until other man mature your voice. Enti me patch. It's what okay. 40,000 ma ye ko wie yi no. Ye wie ni nyina wie. Say sika no a wode ma on. Why na di mu dance? Why na ye witness? Okay, na busua ne mu nso why na ye wo dance ni say eye ya abai. Eye Ruth Mensa wakwaji 40,000 e ba bebu aye no why na busua ni mu no me maame eni me nua mu nyina. But de koye ni se obi free mu a senka me fa de free mu nka busua no betimi akase bi a mema no ye wo say nti musu nko pese mra but ye hu bibi sa ena mema da side so ye hu bibi sa nti na koye se ye ma nko a okay nso me ne me fa da ine ye adwuma dada na wo se me kon ho kusu kire ne ma ne boa me mate no ase fa se bi a me wo fa bi a na me nua bi ba me ma me ne me nua nyina ya we se makwaje posia na de be ye yi edi bia soso ye yi me ma me ne me nua mo tre na aka ne bi anim se me na me kwaji scan de beto okay to aswe nti mama bacho ye wie yi ni nyina no na se eka kakraba me nka se kakakre ka ba yan kasa but se je nka ne kese papa si o te ye ya se ja de o kan no o se ma o kan ne de e me mama kakra e me mama kakra because mama eka more than 38,000 is kaketwa eka ada sika se yankasa na mo de share yi no yem Mom is scared this year ni mun eka estimate ko eka kakra bi na ka 70,000 and ye the year ye fa the year 70,000 and no ya dancing and ye man say wa wani pa no abro so bi 40,000 50,000 nti den ko na mo ye dinner ni bi kan ho me pachede no me ye said ye na ni ye 70,000 aside say bia ye fie ni painting ye kakra there is no ye bia ye bros okay to aso na me wi am won se bia metini abisa ho ye wie ye no nurses kasem no anko ye kura enti adaka ni do say so say di kan to us enti we wie wo say wo pebi ko ye ekotwetwe enti fat mama no kasa kura no ya daka ye ne ne mebi wo ye de ka bi kura wo ho no anye me fada ne nko a etimi ye na me ka che na ese fada no so je se de se akoye de mintimi nka se kura sa sisi enti ole di woni scanner aka no no so wo de 20,000 ma no si ni enti na no 1,600 na na de no so enna metam 11,600 command fi na me se da ese wadaru mo de bi si de so we mu mame so 10,000 never 1,600 year interest no never 10,000 beka sa 20 nenka 30,000 30,000 is what they got 220% 10% on the total to come no 32,000 enti ye na we hu say enie man kwesi scan 90 me akra me da kra me na ena me a me call no ho me ne me brother me papa wo fa se ba akon ene me nya no of outside ba ene ye call no ho ye call no go chance father so enie man kweyi enti bua ye na wonim se oba nye se na mete ne ye wie yi ne so no me father musu ko mu amamre bi wo ho ofrikrache ito mu amamre kakra se uwia de se yesa wo ma fa body na ankodia eso mu sanya an body na nwia ne so kakra na ye de kokuru ni ena me ye omu di mechi yesa yi na ne ko sanya no kokuru ni ono mu so omu ntimi konya ma no de se ye ka hu bi timi nwa mema no kakra me mo ko no mu so yese eyi na fe ne ye wi ye buka ni ya ne ya yese etu ye tu pan de omu ntimi ne se me ami di wo mochi e kokuru ni ikodi 3 days and sun but na pento no na anye ntie to Friday tie ma me kodi 6 days wo ena me de bae ti me bae ya bedu hwe na mu se de frɛ me ena me se dan ba cho me kwa maba nti me ba wo
many na kwedi ko it scan anya yin ko no kwanya me one request pipe bi en free me ho but me ame ko na ma fa ifie ne pipe sene dada said ye onim se me nyini pa bonini etimi ame de paper no kure ko to ho no ansa kura na bi em scan ye ready a na me de ba be to be bi da eti ye ko kuro nim so mo asure me se kana ma be bo wa ha no o mbe so kani but de o mo ye ne se me fada no me se ne ha ye me yi do mo so ye bi wo o mo kuro eti o mo ye nyina November ending o mo asemo o mo bia ne scan de ebeba so bia ne se be so a o mo de be ma me enso a na se me nso ye wa ha ne ape bia so de be to be bi da eno mo ni me din san komo ti me ba na menye fully hope say me ti me abeka say na kire da na me be to ne ni se da o de paper na to ma me ni duru wa na me be to be bi da na ma je paper to offer paper na no say this time we need duplicate na so da me kan ya mani de na wi ase say edan no kwa fie na o ye hu ni sa no me kwa na me ni ha ene ye to asase no na me ni ha me fero me no di kan mo fie ne ho nkrata nyina ni indenture ono aka say nim se fie ya se indenture ni kita obia obia sa afe no hene ne ba mi say ye system years ago be se ene wo se ye me ye papers ene afe bi ya no me kokutwom sika no ma ye nyanye intention ko na da asase bi e wo money site plan money she me pacho bi ni so say say ya say na pa beto say just say we port no obi na wi aton ma wo mu ntino mu ye foje we de ma ho na wi aton me mo request me pa wo bi asase ho na wi na ba yo asase go about 6 years we from okoda okoda we go take take kro no ye obi na aton aton ma wo ba ko to na wo kan say fe ya se wo ma intention ni enye o de so ka say si o si intention na da asase so de ye obi wi asase aton ma ye yes unsi fi butakata wongura allocation paper o media ho anu ne sa allocation paper no hene ni demand ko no he enti e wose wood we no kwa na okotwe ska nti wonye ready e be da no akoye enfiensi wonye ready yem fa no kwa nto nchen ada okoye se okobe bosia akoye kata wa ha no house number FE13 pacho kata wo de mampanyimfo mo mu twae pacho ma musani ne chiro mutim kata okay man twa de me de me kan ha o nti yankoi house number FE13 Fayas 13th May 2026 any data ewo we so loan undertaking I with Mensa of house number FE13 Fayas do hereby write undertaking that I have collected an amount of 21,600 Ghana cedis from Mr. Victor Opoku of Fayase for a period of 1 month and 2 weeks. Repayment would be 21,600 Ghana cedis as a funeral loan which takes effect from 13th May 2026 to 30th June 2026. Eja Victor Wasai, Ruth Mensa Sai, Amenya Kuya wine. Stephen Che wine. Okay. 19 June die we no ye eno ye de no so ye den so eno say top up no scan so obaji so so okay 19th no so ukoje I have collected an amount of 22,000 Ghana cedis from Mr. Victor Poku. Repayment will be on the 30th June 2026 which takes effect from 19 June echo enti san hihye we nyina no oti ase na wo do won sa share krata no ase meboa nti ade na fesika no aye ntwensene no ye bo kanye se na adwene ye ne se bia mayem papa wi ayi na jiska na bia me dia to ti o se eka bone de mate ewo na se nanso se ono so na dwuma a wo ye no no wa hye na to so se na se metwe sika na nim kwan se bi ono so kofa free ba bi no de be yes a eye bosia bo adwuma ye be den ye hu enti carbon nti no ono so wonye den na wonye sika ba chani nti na me ko ne na so no no kire me se ebe obetwen to November na dia with the 44,000 ebe keska no ho na aye 36,000 eno ne ma wo de sa interest ne kan ho so into o ka kire me say wo bi wo ho be frɛ no na ye paper na dis wo mo bo paper bi to so ena me se mate ena wo frɛ nipa no wo ye nim to wo frɛ nipa aja woni ne kan sa so obetimi atwen akosi November no ba on ba yo kan obi wasem no ni kunu say meant be oma me 1,500 am see there be mo kan say mo 1,500 say ye o twen to o ka say wo be twen to November no de 4,000 be ka ho no
ɛna wɔsan tena wɔsan no wɔsi daabi sɛ nka yɛ bank koraa na nka yɛ betuatua bi busum bɛ mu tua ɛna me kunu ne yɛ sɛ ne ɛda sɛ no nim interest na wode aka ho ne sɛ abɛyɛ 6000 wode 4000 ka 2000 no abɛyɛ 6000 ti saa deɛ a bosome bia no mɛma 1005 for interest no sɛdeɛ November ne so ane ade sika na ba bɛto hɔ saa no ne kan wanka sika pote me chemo mu sɛ mo pɛ mo twa no be ma end 5 months dia and interest be 20%. And you come na ni na busum yo mo twa 7200 and mu na mo kan sɛ buko dia ba mo mo twa 1000 da bi ba chaw nhye me mo hobi me pa chaw tie enti o mo ye kan wie no ade a kyen to da bi ni ka to mfo o ma me mo mla ansa busan du mo obi amada da bia na odi ni kura di nachi enti me ko fi ho me ko ho ne ko de di sɛ sika ne die o mo me buta sɛ mo ye ye no mo be mo sɛ wo di me ka me busa ho me pa chaw sɛ mu konta no wo de ka no to abusua na ne me ma me obi aya wa enti minim de wo ka na ma onua ba ma o sɛ odi nachi minim de sɛ o de di wachi dia isi o du ni fu nyina o me kwa ne bo na mane no asɛ onim sɛ sɛ no wa de o fi ono ma me ne koto no o mienu nko apɛ mesrɛ wo edu o mu nyina dun fu because I never confirm onua ne se onua no nyina ni sɛ sika no o ma fa nto aye kem go o mu nyim enti wo kwa abusua no wo ko bisa sɛ ebi a ni sika sɛ na munua abɛgye no wo ya wode koya yi so muni mu wa na kasa munua no ma me nyina enti wo kwa mo ma ne sɛ asɛm ho me na mbo munua bɛ me na ma ne sɛ asɛm na bedu enti mo hwɛ ma asɛm yɛ da bɛ na still ya no enti enne sɛ wo du ni fu nyina because e de ne bebusa wo mu o mo asɛm mami mi ni di sɛ oni na rafo ne amagresi a odi wani ba ne wo fa na rafo pa no o ka kyem sɛ o do kote ne ansam dua sɛ me ba tell number be ma me hu number na me hu mi nua because me hu de me hu de so mpa cho mami be ka so evangelist bremo na sɛ no asade wo ya nkasa no ya ha dwene o sɛ de nipa ekukura yeyo adane party yo mitunifu ayeyo adane party yo mo kura we mu ma kyerɛ sɛ aka ne ananka ye kwa yie ade awrawo ne enani ho nanki enkodidi wanu ko wadidi aye enta dokono ni ama o meko ni nchinam enani ho prema asɛm nyina ye nya na ifase en wa yi ase adentia bosu ha ne ni an wajibosia kakraka ye botanta hodo ye sakapeti ye wei foni esi wono nsuo ne nam ho ne ada nipa na nkasa wawu number no ha onua number ha ka last number ne kire no no ni akro last phone was 4530 053 number ne nyina wasi kofi minimi di wonna me di na chi 30 yeah o tira se wo ebontin o ni o ba me nyina se o mu ni se seska bia o beje o me ho ma yes o ma me number we na ye misa ma me na o ma number se ne misi phone na me fa phone mo bi mu nsoma no fa ne phone no mra fi se asem we ne ka no ai bibie ho emu owerem kakra nai man aja me da no ase na me ntwa wa no odi e minim ni se eka bia eba wa ye mie ye papa wu ya ye ko ye busu ya ma esika bia ya na be pesika mie na be pesika wo kuma se e na me de esika ne ko ache me de ye yi no o mu nyina ya wo ese me na me de 12000 fi ha bae e de be ye aduane ka bibia enti o mu ya we o mu bu nkunta ne wi o mu ti bisika ba no se mempe mi am papa enti mi ama be komeka enti se abusua no a o si wo fanim enti no fanim no na sika no ko fa ne he ne de bae yenkoi na ma de tie ni do me ma me ko so me da nyame asese me ma me wu ma me ye na yi mama sua de na ma so ni mpanifo ya de na wa adwene se woni me nyansa mpanifo be ma wa hunu se wagimi ba so ni mpanifo ya de ayi etwa busua mu wo fa mu wo ho no o se wa yeso o mu ni skento o magimi se yi to se kukura de ye ni mpanifo tenase enam sense abusua pani koje bosia ba nkwala no beji sika no won change o mo heda o sika ni ho abusua bia wo sika betimi dia na yi na mum se ye de ya nkwala no beji ni fie na beto abusua no sinti abusua no pese mo am kopa bo se anye de emra de tie ni abusua pani betenase ka chon se mo fa asem foto ni skam
scan photo no sikani monkope bosia kakra monkaka mani munya bia momfamra na mo ofa minyina nyame dehie ne de ayi enti ukona do ofa mekoye de minya yeni na wo de ahyabusia ne nsam okay wo de ahyabusia ne nsam na busia na age na busia na ate committee ewa yi no funeral committee that's right okay enti committee no yafa ayi eja ke ama na o ma tworo ye kwa akoto adaka na o ma tworo ayi nipa ba akope enti abasa ye bibia wi na mse mukoya mukonya abosia na wo de be hyabusia ne nsam nti ankeka ba ye nya woka sika kwaji ya hyabusia ne nsam ne ka kire ni play enu tufu na opanyini no so se bi ana sika no amfa ni nyina anya ye na ka cho wan fa nko mi ye bi mi ni to form na me ye mo akaka be nsam mi wo fa se me ye nko pe bosia mra na mka che mi nuanom se bosia no de na wonim obi wa abusia kro na mu ati ame na so se sika no de bra o mu mbedi nti wa fa ye wa yi empanifo na o enti sika no sika me to me ka ba ko 600 million am se me de ye ma me yi na gaga obraha na o ye bibia na me ye bibia ti mu wa fa me esia ye na mo fa se ye kan se akwasi ye kan se kope bosia na bra na bosia no we anam se ofa bosia no manya bi o sisika no we anam se ofa acho jema no na wonchiro ne mame number ye chiechia bibia ye chiechia ba chiechia bibia unim se mituka na mabusia paneti at the front ana mituka bibia no hweme enti na mkacha so ai wa nyen se unim nyansa mpanifo ba mu wa ye jimifo ye bibia wie ye na aka na wotwe na busia no ye meeting twato ye meeting no mbisa am na mse osika no ana mo fa ba ko se ye kan se ko pe bosia bre ya na se bosia no enwo ho okay nya hwe se bia wo ho a enye hwe no mka na ai se o ma bobo na wi o na minim ye no ne nsuo toye sika 600 million na mu ruam no minya 250 million ye wie bibia na yakotena ase na ebu nkonta no na ma yebu nkonta no ye ka bibia wie na mo fa mo se ojo de wo fa se kan yo no se o aye ndie so no na ye na de bra na ye nko ma me no na memisa na ye de na aye ne de ye nkontem na ma ono na ye na de ofa nti ono na kofa ni sika bai no no aye na ye nti obi so ka mu anya de enye yi ma so kwaje se anu mpo ne de abusuapanyi ya awe se wo akaka bensen na wudi ye amode kire mbibi abusuapanyi ne se number some tell say waji mi ba but when the difference in say wo so obi say no enye se bia omobo na mane se root beji sika mpo no de mututu yo tie de wo mu ne se de meka ne se ono no mi say self can no nya bi o se onya no he se okoje bosia no o mi say na mo bia woni kofo bebere wa busua ni mu a me na me papa no me na mpese me ye bibia me na mpese me ye bibia nti abasa busua ni be ja ahya wonsa se obia ni me bia sika na ukoje ye be sika na wo de ye je na bia firi ana wo ye wa de ana basa so na wo de wani atoto nkofo bi me na in fact enye nsuo na toye ka papa yiye na timisi abronsan you know me by nsuo no ato sa enti in this case say papa is sika wo je ato ba bia da yes sika no tie anwura yiye nim 700 million dabi maya ye 700 million anwura nim tumi ya nsuo anto ye wiye yes say 7 I 600 500 million yenya 1 million enya 100 million indeed dabi sika no ba before ben now kai indeed okay sika no ni nuanom mi pese mi sa na sese na wakoje bosi ampa ese nka wudi nua na wabusua ni bi o ma me ya bere ya papa yo nuanom a wonu omo kopa bosia ma na koje bosia enye mi ni mobi a o ma bosia nti wadawma mo mesi ni nyina ya dai ka wani tuam na onsasi mu aye ni nya dai nka kwa ye no nka emetwere osuo bara wa fa honwa ana oni ukunu nko a thank you na ni kuru kwambisa no se wa se na wuo na ba mu sai kwaje mbosia ma me se papa nso oje ne sika o mama ni ye wadi kan ka fransan ye ba but wasa kan wo me mani ma tie ne den November na said you kind and no me say on train na me feel sika November na eja wo se ne say November no
busumi bia bank dia no yakwaje bank busumi bia to twa bi empa ho busumi nti say no busumi bia no na say aduma mesra ma me yesi kan da kwa de ma me mesra wonu kumi kan say for obitapanyi bla wo say wo ba na mini ho say wo boa do ya no ma ofra ukuna makasa na say da bi ku de wo ya sikana ya galamsey mama sikana ko di galamsey me dia mete me de me hu no mama sikano anko ye na say eye mi ba o ye bi o mi ba ye ni bi na ya galamsey bisa no mami aja wo ya galamsey no atwa mi ntese enu ho no de ko she akoka mo hu oni ni kunu mama nye abonte adwenkyere ka bi na me hwa de me pese me hwa bia ogina na me nkomra jure me kakra sanse sika butin ya mama eto edin 70 edi yi a funeral o papa yi 70 sede na so fuka na sebi se busuam kra ka se eyi na busuam ka so monye na manya emma no bia wa sede se wo se otu anamon bi na wa kopi obi bi papa free musa na ye nyina na wo kwa ye ja boss ko pe besiam fambra emma nso kwa wo so wanyire wo mo de o maka enti kwan a be fa so a wo ba ko pe besiam ba no nipa ba akofo ntimi ngire mu nkase ma gi bibia se me na me so enti me nua ba we de me ni mara de sanka bia wo betimi am ye hu pote de esika no mo de ye ya na etimi aba na okay my rough rundown na me ha de because I was on my hu rundown kakra because 70,000 they are no de ye di bi ye fie mu adwuma nye ni nyina na ye yi ni se bi ye completed meba bajo meba hello ma what to say Pacha me hu yo na se Nyankopon adaro ma me so be we pa bacha obani Ruth Mensa Pacha jo Ruth akwaje bosia 40,000 abeye eye wukunu aye no na wo ka ho na wo obi me ka so mo de papa ni wi na o mo te kuna ni de me nante eti na mabusuafo no me ni wo mu wo fie eti okwa ba ye de obabo mamane mane say oba no oba oka se papa no papa no so ne na ye adwuma wa kwaji bida no ye adwuma wo galamsen papa na mani sika kwaye eti oya no de aba oya no de aba nti ofa ye na oya sa no wonu wani dadaada one na ye adwuma eti obaka kira me na mbusa no wo se papa no ankasa na no mani bie no one na okọ ne ho ana me see you say o man say mama okay me ade me ba ne be ka kira me say 700 no gi yo se sen wa ko tua bio ba ka kira 700 million da bi papa ne de wo buy wa anyi 700 was what 400 no was 300 o baby papa ne so je 400 wa bre no 120 so 110 asa no papa ne be ka kire me it was not cut 300 say wo bo na mane say loan wa ya kan wa asem yi woni mu ore na ma ye ni mu papa no oboa no mami akanfo so ne kan ayi mo bia wa ha unu baba ma nyina te hall ho asisi kanu munni mu hwe papa no ena na wuji aka we mami papa wo ba fie no ba cho na aka say na me kasa no wo ba fie na samba na me kai na wo kasa kase na me kai wo ba so munni mu hwe na mpo ba kwa kasa na nka nya kwa no eboka banka mu 20,000 kwa odi ba kwa nka ye wo ba yi na mami musa kwashe wo ni se ye ba hia ne wo ni se pa ne kieja wo ba odi abufuo na eba na mse da to obo ase na me kura wunni me enan kwa na mahu wo wahu nso kura me man wo no mo na ye adwuma be man kura wo di ka ba gi bi ma wo kura wo de ma no me pesa asamo no se mama wo kan se wonim sika no wo hwe ane da bi me pa cha me minim ho bi minim sika no ho bi eti se mo se ne se na se mo bai wa kwaji sika aba be ye na ye jojo ni se mo abusua no so mo se ne se ahe na mutua abusua panyi wei wo fafo wei me kura minim na no wo fa no kura frɛ me ene wo se root aka imbi a kire na ye no wo mo se ka no e ka ni bi aka ene ne wo fa ne ka kire me na ne wo fa ne se wo nya abotre no wo be frɛ no eti ne wo fa no kura ne ye twa ni ye wo frɛ no yo mama aye no mo wie ye no mo anya nkonta
enkwenta no wo ye na ye no said ye sikwa ye no sika na ono woje ye no anso anso de ya ayi no bosia no anso de ye no ye ni wie na kan kakra bai enti kan bai ni papa ni ayi o kan bai enti me kire se no de aba me ba o no de aba moye nkonta juada no mosi no pise root sika 40,000 akwedi kem ai tira mai for na sinkonya o papa busia for mami ti o papa busia for ni nyina wo ene ade to wo manim se ayi na kanaba na kura na kobo busia 400 enti kaba ene o papa no se ene wo mo ko na nyame ya adoma o mo ko ya yi ne wo mo kuro mo ho busumi duba ko no nti o ya no ma te no ma de ama no de abetua na ana ekai ba nyina no abusua no enuanom ofafo ni bi nni obaye chima ne munye duo na opanyini ntene wanse na ono nko a na gina kana no ko dadu wani ne papa wo faase ba akọ ana ono ani nua ba ma ana wo ko papa ne ho saada no na wo ko ma papa ni bie no ana wo ka se ni se na aye nti wo sere no a wo papa nua no mo so wo mo kwa akoye ne papa nua no so no so ya le kakra ana wo so wo kwa akoye no ya wo mo de ba plan eti na akra wo papa nua ne plan amma ko ala papa nua ne plan ko hwini mame mame we ko hwini papa ne betwa ka wole mpam cho magase ye bra aja me na didi matam sana ko hwini mame aja me na didi matam no atam me ko hwini mame we ko hwini papa usu ba no na de ho bai ma ko na mi fi ade o ye you go say asew enye wo to me papa no ba wa sit down kase wo father say wonni mi na me ko hwini aka sika ma mu ni mo hwe ni de wo se wo ni mo hwe aja nyame nhira asam ye ko hwini wate hwini papa ma we ko hwini mame pa uri bi aguba wo mame se wo nyambe twa ho ka wo mo se na ye adwuma akra ni na ye adwuma wono ye adwuma wono ye adwuma wo baba ma ko nya problem na madam fu ya de fo ya o ina di animu na wo scam no no dia je mu se asem ba ma je fi no wo ba me ko nya kalem se asena wo nya problem first time di mu ano ma me ba ji bi wo no fa escalator sika wo me no ya ntwia wo escalator no wo se wo escalator se ni bi wo se escalator kam ti ya me metimi ato escalator ma wo nya wo kan afi me wo escalator ma na me nya bi na se me ko bu se wo na ma me ne ba che nya che me wo se da bi ma mi se oni ni ku doctor wakaduru no moyemi elma ni bi yo o mo ni mo hwi wonu be ma mi na mbora mani ase asem we hire fam o mo mani da wonu be ma no de no kuna okoka wa asem ofie me no me o so hoda wikini o koda wo be fi wa o se mo ba mi ho me twem so wa ma ka wa asem ade be shadia sa du kwa asem fere odie mo dia ba ha dia wasa me ko hwini o ma se wa ka se obi ye ko hwini sa me ya wodi na tama scan wontua wodi na tama sa ba ji scan dia wodi na tama scan wontua wa na ade ma no wo ba wo wa me tu botom wo ba fie na ne kan ye no wo de ma no asem na abentra wo sa didi na tama sa ba didi me so matam akofa number ayu papa number ne ma no no ntro papa se scan so wo ni mo ho hia ako hello ana ba ma de echi na ni ku de echi ni ku de sa kata no on fa busa panyimla busa to do bisi wada wasi won ba ho ni me ba me ka cho anya ni kure enti wo ba ni pa no di oni ma ni ba mo bisani akomo boa me e ma me ye me papa me be ka kire wo se me papa me ma me o me father busu wo ye ko hwi na wo ko ganza se na skara ko hwie father no kra so na ka menya ska 100 times this me see sa galam se na me de ko de ko ganza se ka menya ska 100 times doctor me buru pa small boy me 24 days so doctor ni ko to di segment papa na bobra e ma o chole se o ba be se na pobu se be ye sika wan fo anko o mi ento odun fo ena father scan me ye ne dey wo de ko yo galam se okay mama sa o se wo ba bo abusua na mane ade a ene enkomo no ha na abeduro enti fatu abusua no anim se de bi opanyini wodi eye wo ba ba yi faso no eye ye ne mbuase enti abusua no nkyere po na wono mu nsane akoda yi frim fi se wogina abrane mpo a wogina ma wo papa wogina ma abusua ni nyina enti etwa se abusua no be preka no bi ma abofrey mami me pa chawo je ne papa ne number na frɛ ne papa ne sɛ ya ni nyina wodi mu hu bi je ne papa ne number na mo ben woni mu no wono mu tuo
ɛna meka sɛ wɔse nyame yɛ adom a wɔmo yɛ yie no wɔ hɔ nom nti wɔmo de sika no bɛba abɛto hɔ nti wode agye ne papa ne nɔmba ne ne papa ne nkasa yo mama medase na mepɛ clarification bi na afiri wo hɔ medase na mamemra Ruth sɛ wɔse bosumi bia no obubu mu no to November no wɔse bosumi ne nka bɛ 7,000 yeah ekira meji mu 7,200 akusi November no twa wi nti wɔse wɔ spread ama mo onti mi nyi 50 no 1,500 no no ntwɛn sika botene no enti o spread ama month bia no wate ase November but 7,200 per month wɔse ne sɛ o kan sa se was spread am de net se de mitua na scanning so ni we se mi so se mi nya adwuma ko fam kakra eti na me kire ne se me de me ame papers e fie papers abeto no paper no de wo se won so we ni mu se wan kasa ono ase wo koye me nim da bi o paper me koye no sika no enhye ye no ye paper abeto wa mo afra wo lance se yi bo se amo mo se mo bo paper bi abra na ma sign na o de paper no na betwa wo ka me nim de wo ka we nye paper ye de ko sika we e very sika na father no was easy ade more than 2 weeks huh paper no be di wo se no me de wow me na meja no 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 hey papa mami me se upe na usu na wo dia dia sister me ji mo ndia betu na emo mo na de ka ta betu de de me me fie papa ho fie na me kwasam me see se meja no we na original no way because we a duplicate me me nwanwo mama me and we a duplicate into original no way onu kra na ka kire me se onu kra face one time view onu na ka kire me se ene maame u papa kra wanye original no kra nya no mo de ma na oti ti wo mo ton asase na wo mo fa baako etina wo se we ne kwadi enti se wo si ne se ne krakra ne se mama ne krakra ne se November end me discover the yensa o se won to mu se yensa ne kra wo ma metimi yensa metimi ka ntam so me na me nya na se ma dada wo pa fie no se November no benya ne he enu na meche so omo so omo wie ye na ye no mu ye ne da ben no ma wie na ho nso sio ho nso wono mbaka enu de mama bi enuru ho no omo kra de ka kire me se omo promise me se bi eni nyina obenya but de omo benya no so omo nya ni nyina omo de be ma omo anya ni nyina be de aka na so no omo ka kire me ba na be ka kire o un ka reche me na mfra mu o me mfra mu me ba ma memra homa no so na menye wadwe nkyere me sre me ba Kumasi nka ho ma men konkran the outskirts of Kumasi na asemwe no wo wadwe ye wo sei se opanyi ni say metia say November na me spread about the monthly measure 7,200 na bedu November no watwe awie ma me so say mini bi wo ba bia je November no so ani da so ne say ebusuafo se yakoya ye ni bi wa anwona na omo ye no omo nya sika no om de beba mam de abeto de da 0322 hey asem mpeni pa o 03220835818283 ebi ana wo afa na anam kwaso akwaje bosia akwaye yi na ye steady pa kabedemo kabedemo ko yen so de kan kame papa wo chefom se kamedem so ampa bi ko mini bibia me efi no papa wo japadia papa no wo japadia papa no wo japadia papa no wo japadia papa no wo di wa mu no o ma ko kire fi na tabi me ba mra ho ma no so 30,000 o da mame hwe de ko abonten hwe mame hwe so bi wo so hello bedafu di baby afrefi na ma efemo say mi kase sa kim se kire yo aja say enti o ne ma me ne e kan de mu owrem kakra me nyin se ska no ko wura yie so wo ko boy yie besia e se buso pani bam ana at least o ma me obuso afo bi na nko anu kura ko bi sane dia me just one first class ko wura ayie num and it tells me no papa na o chance no we me yonko pa me pa ni pa ti mi yampa kam pa me number ma no sanka what did they say o se ko fi ka se fi atum se che me fi ya to why di ya so na me free yo ene oni no me ka so hu me krambo okay yo February Andrews nya yo wasi wa hu pa yo yankwe hello good afternoon me do udi baby afrefi Pacha me frefi achimatafo yo papa yenti o Pacha meja wo mse mini abaya no abaji ni sikade na zumese so nya butre na ekane de nya ba se de mini aba na ekana ejise de o kan se November no obenya na ejen sikane de amano onya butre
na ebere ne so a na wahwe ebia na ebere sa abere na nkopon a kyerɛ ho no nya na onya ne sika ndɛ nti ebesere eja nya botre esere na. Okay, all right, yeah, that's it. Hello. Benafudi baby afrefi. Ya frame Kobi nkasefra ka awoshi. Kobi mpacho yenti o. Obapa mesro papa no onya botre. Na ewiase de oni kontompo ni ko baby amani ni kan. Na sama mene se odi sika ni koye yi na o se sika na ya basa odi on 22 October no se November na wo kan na se no kura eduru hwa ye befe papa no mesre no ma onya botre why mesre no onya botre medam jo yen se da se hello Afudi baby afrefi even frefi ko koko pacho yenti we papa onya botre aka MC ska sem ti ya onya botre aka onya din onya botre aka ska sem. What's it? Yanko, hello? 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 Benafudi, baby, I'm free. Me pacho, me kate free to Afram Plains, ma me krobo. Yo, Papa, yenti we. Yo, we dia me se kakra. Eye oba no a se wakoji sika no wo papa no ho no. Me stress eyi yo de sa na eba. Na ye me yakakra wo papa no kasa anu a one maame ne kasa na odi na tebo no ho ne ha me sika de wabeji nenso udi na tebo wie no adi sika na so udi na tebo wie na adi sika na che no o se November no is under the corner onya botre na November nenso no oba ne pebo sian fama no madam. Okay, family nu come home. Hello. Nafudi baby afrefi. Ohemaa bi mi kaka film ko osute. Yo, yenti wa me do. Me pa cha mesra papa no so onya botre ma no. Na mere no a wa hya no de enware kura e da ibeduru. Nti onya botre. Nti a titefu nyina. Jo, ye da se pa ene ase mo de line mo di gina ko mo ntra nkoko me enko ye nim kakra. Hello. Onya botre. Nti a titefu nyina. Yanko, hello? Hello? Benafudi baby afrefi. Wo fami, episopen ya ye, kasafi akosumu. Yo, episopen yenti wa. Mpese asema ba na mpese mekebi. Mesle se papa no ntunu buasi. Na apa no ntunu buasi. Na scan kra mu no nya, on sa di interest bebre iguso amano. Ntunu buasi na mo se no hihye no onye ni saa on fanches bi anka ho bio se scan ankasa kra nya nti mismese ne se on tunu buasi boko no man time November no obechanika. Okay, Joe, yeah, that's it. Last one. Make it 2 on apa ho. Hello? Hello? Me da odi baby afrefi. Afo ni kile gani o. Omwa se han senyoria. Oh, yanko papa. Ma ojuma pa mudi magana mai. Yo. Papa no Mr. na abotre na the way afrofo de mudi kai no. Abotre na yesira no. Ba atem di dia won yi frame. Ka na aba. O abotre se gani se October mu. E sabuka ne sika. Onya abotre mo ho. So that much. Okay, yes, so yeah, that's it. Aja Victor. Minim se ekanaba. Ena mami obesua de from the evangelist kan ye no. Ene kakra ekoso ha no. Adesua de awusu wuti a wo fa free mu ye mu amo ha woni gifunu to amena mu. Eye yi akese twantuma akese oni bi adamfo any Christo woni bi oyonko pa ni Christo enso ye change kumase abonten so tobre yi mo obi gusu a wo ye bi ye de ho beso o na nipa no wankasa wo bo ne ho ka no wo koda di aka ne nsanfo no e wo bi atuo mu e na ewuro neta no wunu ahwe no ahwe ana wo re enti
Mo hwe se de musidi aye yo kro no ye o. Eye wa usika bo de ase de wa wasem. Boka obi afa ho. Se me de me boka me fa ma de. Ade ba ko ne se ma pemini aba na se. One condition. Memo aka no na me pese nka me chire po bi wa ha bi. Yes. Aja. Amenka bi ma obeye ho. Se de obi e ka se. Yesi woni akukọ da emprenda be. November is wa fi mu. Eye dani a ebeba. Me ba bia me pase me ma oti ase de se wo kwa kopa bosia bia betwa o kana kokope. Na ja se ode wani ato aye no omo koye ne ho no so. Na bia na ode wani tu su ya ehwan esi fom no. Nti fa wani tutu na wukunu nso fa ne ho mfam bi. Se bi wo si papa wonye nipa bone fo, wo so nye nipa bone fo. Nye sika we, e bia na bibi fufuro bi beba kora wo hia mo akese eche we. Nti ma we nu megu ani mu ase. Hunu ba bia do na esisie na wunu anom no so moa wo. Na etu amani mfiri ho. Reason no de but to go because anchire mu wo di kire mu wo ba bia enyinyina so emu nyedu. Nti eja ma me nsre bi ma no. Na yen hwe na yen so yenye mu adansefo nya krata nto so bi. Na sign no nso sign. Na wo de ye ma no bre no. Na won ko pese ka no mra why na mara roma asem no kwa no sa na me nya ka se kata wori ba no enimu so pedi a yeko fia sa himfie ye wo ka asem no ho na o fa nkata asem bia ko to we kwa de abeda beja fra de na mara roma beja tum jo so see what want to table when we be on face kan mra nhyira wora wo ho bisusu jo ne mo on kwa kata ma to se so we nya dia pa ni fie no eno ma ho ada ni ide ma hai o de ye be yes akrata na ko si November no na fe November ni bedro no minim se sister yi kakra ye si wa hai wo betwa si no akopesi no abeto ba bi da why what you say o de bantem a mmati no so but o mandu no be mane dia o de enfa ne se de mo aka no a ebi kwa na ye ka say na adum owim ebi ane ye twa ye ho a na bia next month ko what me anya sika nyina na de na de abre no what you say but next time ye mobo sia kese sa enfa nwura yi ni minim but they all dey say no da ho a say ka de ba betua ka uba be 10 times uba be 10 times and I don't see them aja wo de ye me ba me mo aka bi ho na because of we no nti e na efia da nya say Facebook for omo ni me be wu oso oni unisa wonu aya akakura se wa ya de ye wo bi wo anka waje bu so san 2023 wa we say o change sa from yeah wa ba yeah nti se de na ho brase nti no man no kwari die nya de enkosa why to the chance na feel yes ni kakra na hit no e na boye nyina why ana mo mre mo te ne pai eja me 15 nka ne wana asa me 15 cities wa am me fa nka ho ade why we twetwa to be until yeah o twantro be ba na ma wada ma me crowd papa yi wa hu o ka se mi kire ma me nka me sere so be pa ma me ne chew on train sign wo de eja train sign ma me no e ya sem na ba chew e ha de no mani mo ma chance ma me na ka ya dem na ma mi koshia na che se me record wo but se de ko ye no that's all until they get to sign o kini je say obi a on kan ko ma o de to sign o de mi ko bu mo aya o de mo nya botre eja o de to sign we nye ka bia eni de kwa so mi jamo ni we a ka se bi na en ko yi a mbanche pia enwa sikano bibia be bi on famla mpacho yete ene ne be yes akrata no si fom aye be ye ma me ma 2 in 1 enwa me ka se me ma mo 3 in obi se me se me ma mo 3 som mpacho na 2 som eye kome mienu ananye kome ekome ye ba ko ai kome ye ba ko boy ena mienu ye se mienu ye enyo ana ensa yeah ube wana de marura from pacho ye ko enyo mienu what I say okay Ishatu Dauda wasi Kudus Muhammad dinu aka ama ananye Kudus Muhammad obobo we Kudus fofo sa cause Kudus de Ghana had Kudus na say a star player back up okay we wona nam de Dubai okay
I'm a catcher and you even say no one anybody or yes, I control one and now or try one and a banner for you. Fairfield could do and the panels at once, baby, and very personal. The points in someone to order me for money for now, but no person call him. No, call UK. Okay. And see, your poor Nipan woman, Sunny putting in a boy, I make a coca and a Nipan send here. Sky the buy, and I will say to friends and 65 million. 6,500. And I'm going to call UK. Satan, 4 years in Satan, someone on Mocha pricing. 600 million. 650 million. 65,000. See, you're in a career and you're saying 20 million. And the man. I didn't know, and Mamma is so convinced enough. I'm ready to move to us here. Nipana Odi and Mania Coyan. May Madame for the Nipana Odia Coyan. Or Nona, or Cassis Papa, or ye, or Cornmoba. Or your business or UK as answer. A dear business or the Kakone or the dear Echo. Nina, Mamma, sir. Anna, Yanni Papa, your tears can this kind of man. And they buy into one way no send you say, ye, and ye, or better than a car may. But this a fini dear, a bear yaka, and only 25 million Satam. 250 million and 25 million. 2,500 million. 2,500. Satam visa fee is an over Panacano. You can visa fee. Yeah. May 4 years in it. Until you can't say a sort of buy until no by 2 months. And a nippon or dear coin or San Casse, Papa no time or share, and I said. Enye into no or person for this cano, if you know. Now, Miss Okay, maybe I won't order me a coy buy a passport in so could Nipanoho. I never panaco into an economic to Cocra managing Mohende million. Ede buy, and a car handed over Panaho. So upon Mr. Kudisi Buff, we also best season a banocra went to me to call him Cobia. Or the dear neighbor season. In the scanners who could be Papa, or no say, or no suppose of Rebbe didn't him. Into no person or no Nipana or 6 points in a bin in some sense, or no son. Points in a dear, Pacho. I couldn't to whom some be able to name him. Okay. First, and I was saying, you can honor who knew and you buy children no send in Sakawi. I said, 100 never did one day, and to honor no what you handed, you know. And I, Mr. Kudus, in such a passport on a holiday, or no passport in one, or better masses in Vanabra, own to Minko baby. Let me catch any Nippon or dear, and you send the one yabutre. Nature of Panabusumami and Sananya, and so. Near Shadia Bay, and never pano, my cousin, you won't find it in my friend tour. To open the only booth way, I know they Mr. Kayede, Edemame. Near Jamie Frames, I could use, and also 1 year. Bibia Bay, and Tinipana or Ma, and I'm listening to me conquer on a madam for a Mecono Cachrano. I know so one also fair Nipano, and a Casano so. Or Frey could do so, Bibia Bay, and Tia Mayensu, on a passport in a bedding hall of its mother, Colana, to pay. And a dear better nice, and it was so me and Sanny Chomo. Ya huni she sat on papa na onu su di ni mu koy na onu su ni bo fu sa kola no wati se ne bi sa ba enti ye man ne she ana mi so nya botere o mun yan ka hwe nya den en kire mi enti mesra na enti mu ha ye o ma na mi sa kudus ni e fra no so mu o mo ye ne be ba enti no ye ntie plenty me ba o si ye ntie plenty ni fa ntu hono na nya sa o mbetutum na visa na ba na mai enti onu mi sa kudus ka na ge Meka ano senti yemfa 150 million yede. Kona se adwuma mi ye bia nka ba na o. Ka me ko ani mo. Ka mi de togo na me de mo ko saa. Ana me san ko madam for na me ka kira na me san no so ke ene de obi ntumi for obi spend this and me de me mfa nkwa yede enka ho. Ana e diska no ko man nti wo ma nti be 1 year kura na enyenye yi. Enti mu twa ticket no. Wan twanso. Mo ni sika ne ma no. Me de sika no ko ma no so o ka kira me se me nya abotra o mu atwa titi na to ho. Enya service na no ma tu. Ana je me de me nya abotra ma na. Nti wo ma nti last me san fra na me nya me fra no kura o mfa. E kire na me san me ye ana me saka no. Ana o se me nya abotra na esi a ho no mu UK ho no mo na anya yi onye problem kakra. Nti nya abotra na Canada points abento be so ye de. Odi akola no san ye de. Eye ho de na ma. Ma me ne kura ne say. Wo chuwa di nya sa. Me ba try. Se sika no sign akodi no. Sika no 280 million akodi no. 28,000. Me ba try. What you am say? Onti am hwe. Onum po aka kira me say sika no de ye den wo de ba ma me se me fra no kura. O mfa me call bi. O ba no passport no way.
and the my friend and all for to me for car or G passport, and I know say I'm from Konanya, may I do my shamada or this kind of baby. To me, the chair, my friend of crowd on fat. Stylish, more than my man, na because say you can ye, na yana monso mo prio. Who visa ni mo si mi ko ticket ya to ho. Huh? Ebi na no na man for blasting me ya. Why you kunu ticket araso? Why won flight kra wo de ko? But who we date now wo de we to. On your medicals, improving anything to show you say dey no betimi aye. Na mutua. Wo mo guru ke ni kra, wo mo pa ba o. Say wo mo nyon be ba o. I'm telling you. Akwabi no be fa obi sa connections sa wo de na ekọ UK. Na ni ba ne ho so. Na wo mo Algeria. On va na compass ati. Ordinary Algeria na yenye se o makọ high hotel team. Eno ni akwa no ho no. O de ne na eno anya Qnet. Eno adwane agya guy no. Eno aba. Ade enko a. Wo ba no no oya de. Oya de adwuma. Kudus no ne travel and to di be na da so. Me concern is Kebeba na Kudus Ventures and a bus. Kudus Ventures, I will bet me I call MTN, I call register. Me I know your mobile money for your bank accounts. Kudus Ventures, Kudus Keke. Particulars very now only one who want a picture. What do you have? And the picture and the Yoba, a question I may over young to know. Me banner the Sunday, then I will church or any man. And to me, man, the Sunday man for me. As a picture and Sikana kwadi ni won fie sei ni mwanya no na 4 years ni Entina musisi do say na na de ko US 65,000 chale check my mirror entimi nko na hima entimi 65 ni mama ka se mejiro na hima na ba cho bisa o say o bank statement hey Ojo so dem. Naima. Akonya we dey sa ahye no. Be yi no na na sa we first entra so nche. Naima. Enko. Naima. Share. Kudus no number the friend when number na say nso yo. Ana me ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eno no. Enko. When was the last time I in Kasai? Pacho akonya na shima me no munyin. Monday ni kura. How de bra. Monday ni kura me friend no ba. I know say. Wan fa enti enra at me ba ha opie da enti nipa na me be sini so ha no mo. Oso wo friend no toto papa say me me friend Monday mo me ni di nkomo. Enti me nsambra hande. Enti me mum dia me tie nka ache. Me friend na ofa ye me peni me kura. Boy. Me. Emi ni credit. Share. Ka me the phone e try raise emi ni credit. Akwantu na ya na nipa yo mo mama nche mama nchire o mo akwantu se na anyima me de me baby tupa na ya pe US Canada me ba mane ntu because number no anyima ya twimi kwa ya no enko na ba kunna sika no wono ho first no ye na ade no ma jama nipa ofro nipa na de wono wadada na wono na da wono yanja nipa na odi ono no watwa ticket no wato ho service ne ba no the ticket no it was say otwa no airline air company bay bacho KLM na otwa won British Airways mintimi hu eno no wo fra no kura na obusa na ana Kenya wo fra no itu na sama o service no onye problem kakra nya abote anye ye odi aseka be mai edin a woni ma ye Kudus no dia there's nothing I can do. And now we didn't do buy a boy ni email bo baby a him na Kudus no o aka ni office way. Oh, an office no kokomlemle. E fa hin. E mom dia san say ye ko ho no mom. Ye ko ho me ne me bana ko be premier no nyina na ni fi no kra yeti mu no kra ya ko ho no kra da. Wa hwe camera mu na to nkrama no boni din bo baby an office ni wona ka de wo de aye no. Na ka de o pechire. Mr. Kudus, na say your friend wan fa na me chese kasa bi kwa no yo Mr. Kudus. Hey mama. Say jawa na wo mama. Hold on baby. Pacho. Mr. Kudus. Say wow ni. Say o try ticket no esa. Oh Mr. Kudus. Wa na we wa adun say sure mama. Ba be tu kwan. Reverse change reverse na down wo kan go. Aja o sheme boss Obama miskai enso ma fra o me fra okura wo mfa
Me frawa wonfa nti me frawa Obano me wo connection me o me nyama no. Italy o and me mo the 50,000 back on me. Na nke chine tue mu 20 na me ticket 20. Dai kan ye ma me yesa me hwe wani mbiebo. Hwe me nim anse mutie mo kan tena ma me bedro ha. Nti dai kan ye ma wani mmere ma ne wo se wani abre. Be bia wo bia na mani abre pa na me de wa bedro ha ne. Enti be bia wo hye bia so teme nka me seka na wo ka se anya yi a wo de be ma me no. Me je me seka. Sanse wo ka se me ba no se won tuma amfa na nkwa a. Wo betie me seka de ama me. Ba me fro a wo mfa. Menim se ya da ya nda wutie me nka wo TV mo. Mani abre pa. Me nis ka wo me ho se alone na me body ejuma nti me srawa se bebi obia no ma me pe me here me seka no titia me seka no ma me pa chao na anu a USC ba so ya Ghana fo bufa su ma a lot America fo so bo ma dwene po me se a day timi refuse visa nipa 1,000 wo pa he wo na Bank of Ghana wo papa da no kwa de fa omo fama me can. I want to in this house. Your purpose of me. Gotcha. Me and you all TV so. Father and mom and I'm quiet for another camera. Okay, I'm sorry because the it's food and fine go say I say what to home. Family mom and them because they my dear Betty. You know I didn't come. Yen ma bi before yan so na de boni dream say ade ne wonti me nye no wagege sa no wagege kwafo visas no wagege we no de be short we no wu ne be ye no ba pata bi ade travel and tour no hyase no bu kwafo sa ade oh wanya no ana yen kwe eja kudus. Yes madam. Now what to say Nyamiado na kudus to isha to there and come on, the boni, what say? What genesi cassa would in a bed to quine. And no more crown, Vessada, my Osama, but cheers the castle for your tickets. Now, Vessada Barnes, I crown a quano. 28,000. Or I feel from crown for 4 years in. For swimming a bar, I didn't. Yes, my shedana. Yeah, because issue now with time now Ukraine, UK, Russia, you know, in your backlogs degree, and I affect the applications. So, see, Emma, in your refuses degree, and the chance to try use man where the saying Canada. Unfortunately, Canada also, yes, anchor. So, statements ben now the processor no documents ben now request free mami wo. Oh, your ways and means are ye de share nyema. I am a time traveler. I know everything, Pacho. No, then say at times, you know, when you do, you bet me I say you are sponsoring somebody. Are you getting it? And today, man. That is all I want to know. Say a best a visit, a tourist, a spouse, a day. Which type of visa? A visitor and a tourist. Okay. Now, visa no. What's in the young man? And I request for a plane ticket, Sika. I give free mommy ho. Oh, say assurance no demand, you know. Oh, to be all my assurance say at the end will be true. Into a bathroom, and you buy the ticket far in advance. So, until a train on chair, so we were not successful. Because without you seeing, say when you visa, then will you buy your ticket? Yeah, when you make the projection, who project in us, maybe your own second, it gives you assurance, say, visa number. Until you can say, Uber train, I'm a minus on some of the tickets. You will buy it at a higher cost. So with the projection, over ticket, and the attorney says, "I'm not swan. I at a lower cost amount." To make a very long story short, Mami is in Canada Bay. No, I'll make provision for her, and the issue are just that. Also, at times, you know, you encounter some challenges. Now, but I'll say, you know.
Kudus or sisi can as say oh penti. Oh and I'm say Matthias here. Abey. Matthias here. So offline Mr. Sari. You need Mr. Sari be arrangement and then we see the way forward. Oh baby content in a bedroom atna off air. Say abedi somewhere so I wanted. Yes, and say I will discuss with Mr. Sari. Asari is just a producer. I am the host of the show. I want to know what are Okay. Then you collect my number. Then when you are done, you call me later in the day. Then we schedule up. Don't worry. Now I don't know how many for I won't find. Well, say at times no best friend no mini promo I say. Are you getting that is the problem? Me continue traveler. Okay, say to me frawa be you later in the day you call me and then we'll arrange a why. Ntini na utu kwanya me frawa nke nko. Enso so me fra e kopa wu kura na waka. Me kwa koya sorry no me send message ma Mr. Sari say if your best friend na me san kantino me asori we are me friend me asori me friend no. Sana ntino enye issue at times no these are some of the challenges we have. So let me know. You text me with your own number. Then later we'll discuss about the formality. O travel and tour the same. O say. O travel and tour the same. Kudus Ventures. Kudus Ventures, keke. Yeah. Eh, namo. Yo, Kokomlemle. Address like me specific address. Kokomlemle fine. We are close to the same, what's the name? Pharmacy. Pharmacy. Which part of Kokomlemle? Ebi a Kokomlemle taxi rank Kokomlemle this. Bensgate, near Bensgate. Near? Bensgate. Okay. So, Mama, investigators about one on Yakuba Problem. Okay. All right, let's make that. Syntax tank, tank, papa. Tanka. Obi Sofia bacho connection man to new sika. No correct. Who tank na kwani? Who tank ko say wani abi we guy. Yeah. Anya Mr. Kudus. Obeda tua. Tank papa wian to me say dey. Okay. Me pacho sunsun to me ntina. That be. Tank empire. Yo. Ebe hodu so na da we hin so benya bi wo. Okay. Eti Mr. Wada syntax tank ahyan so de na ya twetwe de. Ya to pete baby agent a wonum to no do so. Frey e was 0244 335 online no syntaxgh.com wo betimi akobo wani akohoma e wo ho ama bibia so etimi akọ fine pa e de amount Beautylicious by Jess ene ono na oye me makeup yi ene me wigi kama de man me see ye 2 weeks training very intensive ye chair wig making ye be dia no memre wig making na afa wig making no just ne pam ne styling bibia makeup no ye be chero moreshe bibia enti nkwadaa no mo wie school na mo ofie mo time ni sika kakra bi na won fa nkyere wo sa adwuma na anya bia wo fie obetimi adidi afa salon services ni nyina no obeye dia ma kuma say our SG Mortgage 2 the number is 0243 006711 and afa 0508 148378 na ne ntwetwe nkomo better no se memo aso nte say e ba no bet hu nsensem nyina no a wono ene number 1 eno ntibomodea ene ne ntweke say create account verify details and say wa fee then you make your first deposit na deposit no ebasa bonus ay de be ma wo no wontimi nikra na wawie mesra wonya mfie do wotwe ayi amemma if say Gaming Commission of Ghana ni de akire enti wo makwa mankoda ento eye beti ebi Cindy Rice mo ayede mo a ye fa no pani de pani Cindy ba wi asenye ne ana Cindy so ana kunkom okay ana efie bia so mo no Cindy a konko ba kontumi so fie ofo nyina okay Cindy so ne mo a wonno a esi wo acha ensei mo papa nti wo beje bosia o papa yi a esi de mu ebasa o mo fie nyina ba be bonsa wo ase baby a betimi anya bia to Mr. Food and Drugs Authority amakwan say yenton enwo edwa so tap and hope any e dey forecast say me patcho say yemfa sika nche botomu nante wo de kwaje card ne bi cars taxi ni to nam kuma se ha no
ɛne Ghana hai ebia ebi bom okay ofro ka na fa hwɛ so unya si a woni de bani ni asem no wasan de ahwɛ so no ano no kɔ okay ate afidie nankasa te lorry fɛ na de Efrimu yo officers no pi wo Kumasi ha na se be ya aja emfa wani 20 for number we near register ma for free 0535125004 ubetumi download the app no App Store around say Play Store and so ho no more chocho no cent chocho ne na busu ya na edu so no chocho kra de me body dia na mesere if I dey chocho aye de se nka Ghana fo nyina boshia na ye pagya no ne yeso ano me kam chocho se adu bitumi yi cent wa na chese adu papa eso ama ma no ti ase ho a na emu kankan ni nyina kɔ enka ne oba boduku no yi wani odu wani no otu a wotima se chocho aba wo de fa wo ti ase a wotumi se sound ne edem at the same time nka sa mema no nso ye ba bi ne ye na ase socks ne ye yi a ye shoe a ba bi ne ya bodin e na efia da ba bi wo say o left and right o ball no say to left and right nti ho nyina balancing that's right okay ana ma no sumunufu ase say cent no aje ba bi a wo de fa ho na say ho na dadi okay church say menkancha say supermarket bia mu obetimi anya bi wonom na wato Pandamat Palace Mall but your total was Spinkters Friday one number see am dey today so nothing no twetwe komo 0504555535 and I face 0551815388 online near www.chochoindustries.com kona kobo weni akọ ma am kan it patch where a painkiller but you know that's right and the man is fantastic ya wade bi wo ho awa hu enye fantastic okay but ade fairness is fantastic 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 me pacho label ni agree okay why ade bi shem aye ne ho brown color bi sa wo de why animu no ba bi aye wo ya no papa ho o papa wia fatale na him I won 19 free ha and you them as a magic no na ahwe ya wo ha ati say de wasra ayi enku bi anu ose we de abo do mpanim o kotodwe wo pa wapo no wapo so ba bia ya wo ya enu anu no ahomka heat patch that's a heat patch Obabro. Oh, ada. Pharmacy shops and get one aka see nyina mo betimi anya bi hodom na wato. Numbers we mi enu eye numbers na me de ma wo no heat patch number ni bomodi an free 0248509003 and I face 0544569251. I'm get heat patch was feeling heat no. Me say baby no say we jade be fe ne jade e da e seasoning powder we use no say when na was so na prema fo nyina ye de ye aduane what you say so okuro ne be ka fia e Lilian what you say pass be da e Lilian seasoning powder what the jollof for the aba we e Lilian de ni chicken ni na fe all purpose kontomri aka to bibia we di guma na afro no spaghetti fo amoto indomie wo kwa ho mudie enie ye wo na ntwinam de beef no enso wo ho na fe we stew no ebe ye da be pacho enie Lilian edwaso ba bia no udu dwaso ba bia obetimi anya bi na wato na sebe ya wo pedodo atu a obetimi anya bi enti ye the number see ma 0244406192 and I face 0598910500 and 0249712246 abna mo net na ade ba kono se na cho yamani party ase yi okay uni madu ane ya ma ene mpesa mkyere wade bi ye wo mo a ye de ye rice water emu bi wo ha ye fa nya rice water enye de emu bi wo fa nya mutu okay odi yamutu aye pacha abena mo odi yamutu eposim wow nye fufuo nkwa na eposim odi abena mo yamutu eposim emu otu o san de yefra rice de waku asem o ti kakra bia o ti taste no wow o san de abena mo aye jollof na hema na se waduane ye de na o de abena mo aye aduane na waduane ukunu no nya asem enche o pa na che wa no achi because of from sanu nti abena mo okay na days no party
ayefro aye what dey ya wo moka we no ho me ba so abena mo mesra mo ada ne fia dai wonya nto obi for waye no aka ho na duru dwa so na kokkoje wo de na fa be ye aduane no e ma bibia nso enko fine emfa ma Abro Super Blast insecticide spray any ade kum tontom tontom nyina Oscaris Ghana and tontom and tontom wa na ma and tontom ye fucking tontom ye stubborn tontom I know obi so ne tontom wa say I'm not tontom wa say yeah and tontom bro for before they say tontom bro you're from Jerry Jet I say Jerry Jet oh na we say mosquito ni dermatology jelly jet ye mematology a jelly jet and tontom bands way and tontom by a jelly jetta yenkoi omo no wo ka wo na omo na duane adi no wonom no no sa ja yare otumi no ma no akogina ba nu apu agu minimo omo sa no mo ti wo tu mo ja no wo akogina ba nu apu agu wo sa ba no akoka te nwan ko sa ko bi abro da haye nkotwe Mr. Abro Super Blast just over the abacho ubenya bi na woto opesa woni ye din komo ya number na 0243690064 ene entwetwe komo endpoint homeopathic clinic say wa yare senti na wonam moja mu entrim yade woto no bo ase ye hwehwemu hunu ba bia yade no wo ansakra na wape ho aduro no de account oba wo pa wo mesre wada wo last stop endpoint homeopathic clinic afei so wo kidney ya hwem prostate ya hwem ba bia so ye no bi wo bia no bomodefo ani kire mo ho ma memfa doctor number no ma na ne twetwe komo 0244867068 and afei 0274234321 na eni enkomo enchia sronkonkoma ma free year Glory Calvary Temple mama wo hwe den ma feel dodo yanko Kitima Herbal Center Dr. Atrase omo yankomo papa finance Kitima Herbal Center je be kasa obi enu say infection waso if you say any akofa powder won waso obi aba powder no yesi say we nipa na wonya duro bi na wonum go video mu a abo bia yale mo bia ebewu afru video no obi se emo media ye syphilis obi se media ye chlamydia obi de gonorrhea obi de syphilis ana obi nso de hepatitis B obi kra de ye oxa obi nso de ye chese yale mo bia me pa chaw ewo video mo de onu moduro ya mo nyina bewu obi se doctor ayampo mi dware ana mo tete me honam hyehye me emo bi ne nam video chese ma kwa emo ani mfi mi video emo bi na mitrim me honam ba bia me pa chaw ni nyina ya sa yale mo ano ana edi una Ghana fo ana se bibifo bebre nim se wunya gonorrhea se wo de ko ayare sabia ne obubo mpane ana bibi sa da bi Kitima Herbal Center ba no se da bi o enye sa o sa yale no ye mfa entreati wo mo enye doctor yale o omo ye moa na je se okum woni nyina free ni pa wedie no mu ante sa de a me pa chaw ahoto de ahoto wonya bi da maka tro se sa yale we se beto wo akwam a wan hwe ni je pa no wonya bi owi ase na wo ye be ma na ye oba awale kra wontimi nwale bi because me can obi say ampa Kitima ye me ne me yire ye ko wale ye ko ye hwehwemu na so emu se bibia ni emu but ye wale wie ye no me pa chaw kaka moto bibi aba be hia ye no ama wale na gu na sa kaka moto bi we me se be hia wa kan sentiment kan wasam ana sofo na wo wale ye no wo so timi kan wasam adentra efisa ye mo wa je se Kitima Herbal Center ye na ebetima mo odura mo kum sa mo ni nyina afri widim enti na mre bia me ka tro se ye wo one president here ono wode ne sene na no kan enipa ne moanam awiye nanso so amrofo bia ni tiremu no na ye sa moa syphilis moana na woni tiremu o mo ntima nkuna mfi honom enti enipa bebre abobodam a me pa chaw ni nyina ye syphilis moa na wo mu tiremu wo mu widiem o ma abobodam but enipa nim na ye de number ni tudwa na wo so wafa na wafre the number is 0246 91 47 and 17 0246 91 47 and 17 pato kumase abu ka se passe gao
na ya di akra dia na ka ho akra dia na 0551 0551 43 49 49 46 pato ko akra yenti mu ba ko nka ho ay 0551 43 49 46 enti me pato sai grow ya nyankopon dia ma yenti no obo se be ma bi sikitima me pato me ye be ma o nso me be ma afo ya ketua bi chese maju nso kura na aje se me fitire no sana me je bi adwunso me pato emo ne na akwa ko wura adwunso no enti mo na ko wura be ma ni to ama be ma afo ya ketua bi wan hwe ya obi tinche obeka kiro se bra na me mfa nkuto ana ade bi mfa ho na be ma ne be kese me pato ebi ntimi si wo wiase me nka se Ghana me si wiase kura ebi ntimi si da efiri se mo na ewura wo be ma ni mu wo to se wo be ma ni mu ye opepepepe enti wo na wo be hia asisi na ho asane adentra kwai na nyankopon bo to ho no difference na ayde aba betom enti no be hia na ho asane me pato wo de ye odi say o se wo ne oba hia wo de no entimi ho ba me pato low spend count to America ni nyina ye saa yare kuro ya enipa bebre ba o se doctor me yale no bebre o me de me yale no bebre me ko doctor no o se me Oxford o se me wewei o se me wewei me pato ni nyina so ye yare ba ko pe na badi ka kiro se saa yare we infection mu awi mo ba awedi mu yare pie no abetuma sa wo wiase ay beko mre bia me mam wo fence se obo hu se bibi ti se sonsono o wo yem na akoto duro na ono ma be twetwomu mu amoma awutisi ya but my yare no mato sonsono no be nyina apie se bi o to ana oba bi a kese wo kura won ti ase agentra ebi se saa yare na ba beso me pa chew obi nim se o hania o oxa o hania na make no ba hania na make o ni dane o afabo o ti ase pa saa no ma nyina asisi na wo ho kwaye one o ba hia na be ma hia nsuo no nko kitima heba center yetima nya saa duro ye timi kum saa mo ni ti no amma se wo pa wo na ba ya so ya eye easy kura because saa no ma na asisi nti saa no ma we nti no amma obi kura ngo obi so wo ba ko ontima ngo bi ma nka ho bipacho oba kitima heba center ye be kyerɛkyerɛw saa no ma nyina maka kyerɛw se sensa na nipa da sani wo wiase a wo benya yale bi se dracoma ana se pressure saa no ma we no nyina be ba so bipacho ye mfa kyem wa we ya omu na be ma saa yi no wo be wo se wonya saa yale we ya wo ka se wo ho ya wo hina wo tete wo no e be saa so osisi wo mfi wo chinka se enamo chinka se mu na ba utrim adi nsu abegyina utrim na wo kwa ya sa atwe se onya dracoma ne sa adi nsu asa pi woni ne so adi nsu ne gyina utrim no maka jiro se sa ya eduro no enye de otra ho no no na ye yo brani na ye bogu wonti wono amukura no wodi kunu ho awu wo ti ase na mama wata Ghana fu ana se bibi fu ana so bi ate hu se sa ya wo black group bi ti se O A B so we was a black group we wan hwe ya wo de yare be wo ma enyina na wo sa chini sa pe o ma yare sa adentra because se wo ultimi se ho na hyesew yare wo body mu honam tete wo be go doctor na doctor dia machine be hwe no be ka se hwi ni ho nti ko trafie ba go trafie nso ultimi se emwa me pa cho ni nyina ye sa infection yare ene edi sa wonya no enti obi ne ananka nchima akọ hospital ba ko anya HIV ba ko anya syphilis wanya bi wo se da bi ene de eye bonsam ene ode namaso fufuo mesi yale we o mo mu twa mponche mponche mu di wura fom ebi di nkra ebi twa nwan ba bia yale we bia ma yatima kokom efie makomako nan o se doctor me konfie na no wie me hu hwe na mka kire me ku se ade a me ye me nim de ntira me ye me pa chaw doctor anasa kitima ya ba be ka kire se otuo na hu se hu hyehyew anasa sentence we aba wa brabo ma kan kire obi se obi atodu ana obi ayo hwe o de tutu America bla obi zikitima ampa o me didi dayem me de nda me nyaye no obi wo me pane o dayem obi se me de spiritual marriage ewiane anadwo nyina me pa chaw obi se wa kire spiritual marriage me pa chaw de frane bra kitima heba center me se wo beduru ho no ma ye nka sa ablabo yu ye de aduro no ma wi a sa sentence no nyina wo hu biem o ti ase obi se me to aduro no ko me fia me duru ana me de na asai o de okwa obo nsam no me se fa gu na bobo ano na wonti ati asokura no ade anchi fakoye aduro no bibia no obetima so mu amana yeye eti mesrew tutu America na bra kitima heba center ho maka kiro se ye kanokure enokura yaresa open enokura yaresa bra kitima heba center ubo se de kani nyina wo ba turo onu maduro na asa ho to onu maduro na asa ho to eti mesrew ye number na ye di tudwa no ye number na 0246 024
6 91 91 47 47 and 17 17 0246 0246 91 91 47 47 and 17 17 0551 0551 43 49 46 0551 43 49 46 de me kasa ba wie no me ka kire se sa yare we ya ye ka ho asem no e ba wa bra ba ma woni ngida wo na wan hwe be se bubu aguo na bubu o wi a wo santo wo wo se wona se tatai wo na mo abeka electric pan e so ko eno ma de wo be fam wo wi ase no me pa chawo enye no mo asem na e be gina na ye ka no eti me sraw so ye bibini na wo tie mi na me ka kire se gonoria no se bi wo so a entra ho se wo triti ana wo ko wo pane me pa chawo entra ho se wo di ko mo obi se me pa chawo bosom ana dabi na bosom no kra no obi ye na won ti me sa no yare o ti ase tutu america na bra kitima heba pada no benya bi wona ne ka soso no wonu ma emu ani nyina bewu na emu ani ko mu na ye ntriti wo mu okay etikiti ma ahweye na ye koye no ba bia ye dui no no miensa no ya boba ye betwa ye ho wo ye TV no so ne age nkrato kakra yakoba radio fo pa chaw me wa chebia sonko pa de mamo etimu aye jamo wo TV no so betin aba Facebook Nhyira 104.5 YouTube no so Nhyira TV ma ye twa ye ho ye ba ye beto aso Nhyira 104.5 Big money. This is Belinda, your hairdresser. It's game park and once more. Jo, area wonanam. Then I do buy. But I read the book. This is Tabebina. But your man is so kakam crackers I'm injury. But your Mrs. Tabebina. Wire and a friend. Who's a stabba? And a wire. A day, a day. A patrol, Mrs. Stanley, the need to queen. Now. Obejana kwan so nkone fada ho by me sister no so afiri na ofiri mo na para ne yante ne nka bi ba me bi atwam ye so ba ha se ohwe na busuafo ba yante ena yenso etu ho na mo se ye de bedam na mo ye ehwehwe mo ama ye na ye hu odi ni tu kwan ko fa hin pa cho Nigeria oye be ma na oba be ma wanye mfie sei e pa cho obenya be 30 years. And our sister ni free months what this saying? 2016. No, free when I could down by. Into a name class or mammy. Onim o mami busi bia because kono kwa no so. E dey na aba putu pro afei na mo were ndada da mo ameren. Me pa cho so o mami kitwa ne ko baby. E na okoye na nipa no no mo ne wo Nigeria ho. E na okohu no no se obisa akwala ne mami. No se akwala ne mami e fi no se enye sade a miti program bi wo Nhyira. Enye akwala ne ba ho a obekasa se ohwe ne mami abusuafo ba on de no onim se akwala ne mami na afiri. Ya de be bi ba ha sa. Me ha cho ache oh okay. Mami kan de ache. Iti so 4 years ago. This is time ko no mo ko shia e na te say odi san kra ne man eni ti da mama sa ba he ni di say mo di ni mfoni bai e ba cho ni mfoni de ye nya bi ni e be de ye hu no ofi ha no so o ma me nan kasa mfoni na ye nya de ma okay ya say one eye o ma me no e wo mfoni ye mfanto so e ma me nan kasa de o ma me ni mfoni na mo wo nti nkra we ye to akọ Nigeria na he ba cho de bi o de ne ko mfanti ba ye ni mu mfanti krokro na o de ne ko ye no enti takra de fam ne ye ken ti mfanti takra de we de atade na ma me wo bi o ana nye no ama be o TV na rese o de ni bia okay enti akwada aka na sem ni din de say ba che friend Eric Eric dey Eric sorry no mo hese wo a wo ko akọ Nigeria ben enye we ya okay enti Eric aye kana say me ofin mami dey say e wa che friend Ama Santoa ne ba ne Eric no e wa che dey bi ne ba penini nti Eric achiri bani dey bi Eric ne di we achi okay nti watch ban Eric
nti wo so wa hu no kra hello Ohemaa me na fu din ba bia wo free obi abedidi sehwe bani ekurum okay yenkwa Ohemaa da se awiai ene dwumadi amudi boa Ghana ene asantefo nyina Obadoa first case na meka bi eye menu aba na ode papa ne ka no papa wo frɛ wo mamedi nka wanum wadama why yo awo me mate yo yenkwa me di Ohemaa bacho you very mate pose so Ohemaa muwa mesre eka de obi ade na me papa no mesre no nya botere Ohemaa na nke betumi aka mma papa no empa chew pa because mo frɛ me sister na maame no wanim papa na tem and atem dia papa ni di maame no enye fine because oba de e was a be me ni buo emma oba oh and kasa wa kasa kire maame no in fact anya me de na ye ka e na abaw oh bia na dabi e na wode no bedu de bi no so be hia moa oba do anya nyame adwuma papa no ye mane pa chew enti wa pa chew edada hello what is here obi yankwa na menti office ma Ohemaa wate okay because no na nke ja eba akono ba studio no no na twa asem office ma Ohemaa nyame shira opa no nyokete amen tina ho ofe no bedi so ni bibi debi o sa connection ma no bisema maame no so ontua onye ne bone so mani nkunu o ma nya de ya ho like obati ya o na widi hwon mo so bi adwo fo mo de ma adwen abuti na jinsi ka di e ko so Ohemaa na ko on bi de so bitu kwan na onya visa o tapeki o se maame no se onim die e wa kontu no e no de na adwen biti no ma se be obi e ka kire wo ye ka so wa je ke fo na ma mi so wa fa ma na ade be to nya ba fa e na me se Ohemaa papa no hu papa acho but listen so onye careful go say na nipa na be ji e gidi di atem what does it gay by because you know from kama obetu yesa on you say no se se wo mo who is kana o ma du na kana be na di ya efe who is ka na ba pe wu na so wisi no enmunye ma efe ye nuane na ma foyu tampa o ti wa na wo di bia ye ense ene sua tra na mfuo ene okokuo wi we beba e ka hu bi o wo ni sika ni bi na ma me na wu a ye no je wo ho di betimi o ti ase o bi so di a si ma mo abrosan so e robotum woni bi enko jebosia na ekiri no idu ma me atem omunhwe nyansa na nye mane pesa okay fa ba ko e ka me ho hello afra hello Ohemaa bi Ohemaa bi yankwa me da se ma me ntia no abedwafo sanse adwuma mo ba no de pa ke adugwa so bi kuma se so me bona ka police station na jiwa o tu ma me chia papa mo so jugo ko ba kunya so ba chia na ya me kanya nse ye besre ye papa se onya abotre sanse emse mla papa ma me dia shendi emse e wa haya ye o ka se afi krampo afi ye nia e beba se be empa wa ka obi amanti omla pom se be ya asumgie beba ana ye nya be ma na o ye travel and turn na o si fe kudus no mi ka da kudus na o si aka na ma blasta na tenye wono ya kudus no obobo o ni papa so ada se je o di ni fu bia na ma memfa kudus e da ibu di ho emfa ngo ka o ye travel and turn ave ne no ka sa ase ye nko ofe na ni se ofe o a ibu te sika na ma me fo a o mpa so ya o nso sabe nso nyanza no fa ma me sika ma na so bi timla e da se bre okay and so yeah that say lady yenko for exuberant men and women of faith mechia obi bia so okay kakra me kan say sebi eka de empro eka obi de ka empro say de mpanifo aka to no na de me kan nyina ne say ka yebenya minim de obetimi aka ma na di mu de but with that means de bia ye kasa eto asomu a ebetimi adi mu ahemfo empanyimfo nananom ne ade yesre se sa ade we ya ekoso ankati obetimi atwa emra yehye mra yehwe ya mamra ne amane a those times ye tena studio ha kire nyoma yi ye nyina akra bi wo ha ya meto bat ya titi bi a chese economical enne asetena no ayeden enti se edisua ta abrofo kra ya se yesua omo no omo what I know ne say obi wu a
no mo kosie nipa ne ba ye bi a cafe bi tea bi ni ade na abusua nyina betena se na ya ni dinner ye ni sa nwoma na enne ye nwoma Ghana ni sua bibia wo sua ma ye won abro so se obaye odi na ye no me dwe hu kra me cha se wo na wo ye wa ye sabi o me na papa wu na me ye mayi a eni se me di mani to obi so se adenti kra na nipa so obi wu a na ye de ato se menye sika firim te twa se me ye se e wo so obi bo me nsa me seven nti no e wo se me nyim se obi ma me se ya no wo me se dabi wo ye wedding wo ye yi a aye wo na wanya asem na wo ye obi de ahumobro ene ba bedum wo se je we ana se bibi se na fa support ba me emfa sa idea ni hye yetrim se eye ba de na chese obi afa ho a wo de be sifie obi afa ho de kotoka ni ade mentality be ni nipa na wu a ye nyina ye twa jajo enti e ba sa kra ma ye no kra enye eye biem na ye te se ye party ana ye celebrate life ye nsua bibi free ya tete nyoma ne mu na eboa ye na no ye ten studio kan ye sua bebre o amama ni oh ye sua bebre me se me sua bebre free me kai se na se wi me ye nyoma pa because I am mini me kunu na dwena ho se be e na papa no so odimu enti ye decide say this is what we will do but ye wi na nye obi so ne ye de ani koto say se ye benya se da bi o ye wade a ye wo budget to say this is what I'm doing I am me Lucia I am me Lucia. Why do you even think that who kwa konya bibia free? Some mentality ye free ya kwa mo. Na me se bia ye nananom ne ade communities ni bi was say omo ye o se obi kura men twantoma bonsa ye say enyoma bebre enti se ye start ye ni kakra free nkronkro nketenketi mu a eye de ye ba bedru akasie num na aboa ye afi so ye fa ne say agent yasema aben oyi manya ticket nkwa na omutimi to minimo bia ye di bidi na you almost omu ko US nyoma anya ready so da bia na omu taxi te say bibia akoso na omu ye audio ma mo ye se kra de mo pamata de we omu so omu ko sua drive na ni nyina che se bibia kire se ade ne wo kwa awie omu ye ya ma obi afri ha enipa ama omu free Kumasi kwa Accra F5 bi fa VIP ye se mo do 5 me se nipa ne ko dru nkran na se ye omu dream if you omu ko omu na che se aya arawosam e kwa wi eche na ade ne kasa se we de esra mo se ne bai obi akwa ne suitcase wa pack ne nyo kra na yire ne ma se ye tu ahomachi se na eye dream enti sa agent for idea minimara de oman ye betimi aka fa ho but enipa yenye careful sa wo pese wo tu kwan ya authentic ye wa mo ye genuine o mo timi boa bo mo dia na hwehwe mo ansa na watu mu anamo medase all right evangelist mama 2 minutes na menye nche me ko gate achede no ni nko na sasa na yana me yo me sheda na wo ye radi yakubo wa so mo de edio makami o nenya ba na okoje bosia na asem na me pese me okay na yawa wi ase no wo Nyankopon de ba wi ase no sua tra ma sebe mpradu asa ebinum akwa ho kire mu ama sese no why no hwe enye sua tra we cheme we ni se no ho ase so onya bi cheme da bi we mi di mu chen no we ba bi ofire no me na nkese se ba bi ofire kura anye awotimi anya we ana watimi da bi oba mu se onye nyame se obi eto atade hye na hima hwe ba bi ofire sa atade no emi hwe ba bi amifire ni medwetira mentimi nto de hye na nto ba bi se oyo hu suate asuatera na odo hu tutu bi numa on se ebi de no akototo pempen so bi to the sense as owo bia manso ni kapre e passa da bia na pressure de wani pressure yeah ana se wo ye oba na wo ye be ma bi sa ba sa partner wo ma ne bre oti mas oba mi na wu o papa na wu o papa wa bushia ya ka se tuotu asibe ma bo nje de so otawachi o papa wa bushia oba wo nuan me ma mpedifo de wo ho de be so so na ukunu musa wo ba nkola mienu na mdo mbae o papa so asa de o ye premen ni ba asa de wo na wo ge obetima ya wo ma ye wa hu de ba na osikasa e kire sa bushia no onfo mo nyere otima se na se bibi se ba na wo fa mu bu o mo a hwe omo na gina mo ntuma kankan no de kobosia ba onya bi wo fa sabi o a udi na tem na no mu bon na e bon no wo ko wale ni won fa ndi wachi a ye mfa wale ni ma ya mi ya respect ye mpanifo okay
sabe sabrante nya golf ba ko atu omusia ne wo fa na otifie no omu no ebia ni enyo hwa ye wo fa mo no mo ho sa no sabe na ma me de me se nya me nto me nsam me pie fie no wo fa ofa giwe fato aduane di ofa giwe adentra sasem to na unya mpanifo mienu miensa di wa ejine mawa e ma nipa no no anya asem no se wo titafo hwa ye de ahomaso sa ma sese no se ye wale kura je se kobo pa ko han nipa o te ma se ye nya futufuo bi ofa ntufo ayi se wa no nkasa ebi ne se wa nkasa ebi ne wo fa nya den nkasa adentira ohun ne se ono de wa bobra kwaware pa wanya medical doctor hede aware no na se medical doctor se da forma medical doctor always can ko bosiabo otimase nti se bibi ba ye won panifo a ye teti minim sikani a ne ma metofom mi moni de wa ha Ghana ha ye kan sikafo otoso be nan ni papa tofom o wo sika sensu na ye sia ne ye meeting no mo ye meeting no soja ni ba ku police ni ba ku gina na chi abuso pani ni nyonga bi o se be ma we mo me abusuafo so mo ye bodyguard o se ne o mpie abusuafo na hia ada se o mu no be pia na se o be pi ana o ma soja fo ne pia na o se abusuasem ne eka aye ne aye no se na mpese me o se me be ye fia aye o so de cement ba ko kura si a me no de se de fie ne tie no no na de aye adenti na seven pradias na aye ma anya ma bi ye ba kura na ye de e boka me se sikani o wa me anya fie ho no papa no abusuani ne ye aye no ho o ka tan se me busua pani de me mbese ya mu ya respect sa anya ma na ye ofa mu na wo fie a e ma busua ne ya busua sabe o mu nwa nkwase afo na mo ni wo fa mu tena ya na obo so mu ye nipa. Okay, abusua makacho say enne me becha de ade a me beche no o de bra Facebook ne be hwe enne esi menim fe ya enya asem ketua na eye Colgate aposi ayeka wasemi o de show me se bra Facebook Nhyira 104.5 bra YouTube ne be hwe enne hwe ne fe package we nyina wudi kofie ni bisa wasamba ko pe no yi ano na wanya na Colgate no ehwampa o ma menke kan ya mewu hwehwe na bobodin na mehwade me pacho eye wo de wo fa ya abom shower gel ba ko Colgate say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay ana brush 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ana Colgate eye ayi t-shirt eka ho yes surprise ba ko bi kwa da se and okohwe and dem man hwe pacho ana label no in fact Colgate label no wasama obeta obetimi amiem adiabom yo kama me anu nti wo behwe bia wie dia na me ba ahoma no so adan na woni mfa ko mesrawo enye wo na ade question eba me examiner na mete ha me na me ye wo nso hwe eti menka de woni me bisa wo na wutwa pe package we ene ya cha mako 10 me say ya cha mako 10 enti ka ho ene fa phone ne bra homa no so da bi muntimi nya no mbe ya no apa kofie na ya wa frɛ ai ene ade we enya adwuma we da 16 nso meteke e wo masum so ma be ma ye be ndɛn 03220 83581 8283 me de makawi yeko 0322083581823 pacho wutimi yi masembisa na no a mede akyɛde yi ebemmawo mamehwe so obi ayi ne ti ewo ho a okay hello mama ma wudin baby afrefi pacho mi dia ne bloy tayima e ka se fre homa se number 2 o de Florence animal brother Ima na wo ayi so wo Ghana card so ntimi pe de wo Ghana card so a wo ba e be wusampa wo na wo frɛ ye no na wa beji wa chede fe maka chewo na wo kɔ eti mamere obi aba na 03220 me simple 0322083581823 hello Medafu din baby of refi. If I say frame self to come na because free oboate. Okay. Wada Roma Colgate na nkasa kwa spelling ni say. And they mean
Mame ma ofofo Colgate no ya wona hodo say. Ate ya hodo 10. Bobo bi dia. Shower gel. Okay. And a blush. Oh, that be I know there near ma e wo package ni mu no. Hey. Colgate no apose no ya wo ma hodo say. But then there me okay, any Mr. Davofo no aba favofo ni enkwai. Hello? Good afternoon, Ohemaa Benewaa. Afternoon, Kwesi. Gazefi Serious. Edi ben na why no so ID card no so. Valuable Akwesi. Spell Colgate ni enkwai. Colgate. 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 Ah, LD and I Mrs. COLGATE. Colgate. Okay. Colgate ni wana how do I say? You ma hold on miensa. Dear. Colgate toothpaste. And a Chaco one. I say Colgate there. Chaco one. Hana there. And a greenish one. Greenish way. Colgate toothpaste no kwa wati. Chaco ndi wacha. Aha, you don't wanna me farmer on namenko. Chaco one. And I think the brownish one. Brownish bear. Okay. O de mama kwesi balebo mo farmer no. Wati me spell Colgate nko a na wo hunu ba ko aka no de enye hwe ye farmer no. Fafu from Amira de me say ye cha de o tibra. 03220835818283. Hello? Hello, Fudi, baby, I'm Frefi. Yes. What say? Eh, wahoma no ni mo me kra o jira ye kakra. Debi kafra. Mo fa foforo ni enkwai. Hello? Hello. Better Fudi, baby, I'm Frefi. You don't be James Nate Mate. Okay, and then I got so. Pachai. Yo, Colgate, and why you should be that? Pachai. At the same. Hey, come up. Okay, yeah, when I would was saying. There were 4. Boboni and Quay. Colgate Cheba. Colgate Chaco. Colgate Max. Colgate Day. Max. Quay. You feel back in it. And 901 now create Anna. W. Sir. Akradia ye need to say. Akradia ye sir promotion need to say. Oh. Mr. Omo fan number nenka ho. About wetin so? Max no, what is so ayafra? Okay, hello? Yes, so me dini Amina to appear. Amina to appear. Amina to appear. Okay, who can say free? Nkawe. Yo, Colgate no why you should be that? Aye. Okay, you wanna who do I say? No. White toothpaste and Colgate chocolate. White there. And the white toothpaste and Colgate chocolate. White and they say. And the paste itself is white. Hey. And okay. Colgate chocolate. Yo, na me ba o, mama mi sa we say. Akrade ayeye ni din dey say. Hey, some promotion. Promotion. Okay. Yanka bro for there. Okay, me ba.
Complete this sentence. Colgate naturals are powered by nature and perfected by. Yes, I don't mean. Winnie Mano, Mama, another chance. Okay. Which specific Colgate variant am I using to make sure I'm always studio ready with strong teeth and healthy gums? Questions now, the white itself, because the charcoal is for whitening teeth. White and white to me a modi. One na me white in the we have a name for it. Hey. Yeah, Colgate charcoal. And yeah, what Colgate there? Pardon me, Pardon me, use this here. But my intiminka. I do. I did. Okay, come another day, okay? Nati. That's it. For free. Hello. Mr. Fransan, come on, no me radio, mommy. Hello. Hello. Better for you, baby, I'll free fee. From Wachi Adam, because free. Okay. What are my Colgate? Where you should be there? That's right. Yo, there ain't been now you show no. Colgate ever. Yeah, when I hold was say. So I hold on you. Yo, the account here, dear. Colgate Chaco. Spell the Colgate ever, and I'm here. COLGATE. Heba. HERBAN. Heba. Hey. Mr. SB or baby? Manka S. Mr. R. Okay. All right. Hey, Mufamano. Na yenko. Fa bako kame woni yenko. Hello? Pacho munshe dino na munchotro mame. Hey. Hello? Melo udi baby afrefi. Salam flexing. Enyine yo Colgate where you should be da. Tata I know na me use o. There na we use o no. Pacho say. I know ya the day na yeah. Jina ye na mente won kai na say wo ya dem kakra. Ya de day na yeah. Bibiani akakadro. Enuani akakadro. You gonna explain tire. How many times would hey, but I hear most of the day. Bibiani akakadro. Okay. Every more can say I'm quite to me find you almost say and no crown Debbie. Gay dear. Fabakuni and Quay. Hello? Oh, hello. Madam Foodie, baby of Refi. I'm Abigail Johnson because I'm free corner. Okay. Colgate, where you should be there? If I can, I used to be there. Okay. Then how you used Colgate Chaco. Okay. Colgate, no, they're here now. Would you choose see a mouse sending ya den pano? Colgate Chaco. Okay, what you know? Yes, I'm quite to me, you so Annie and Debbie. What's your Debbie? I didn't hear. What's your Buama in a command in collaborating you? 80 days now, Beccache, and the Papa Colgate. The Messi Macachum say a papa, Buama will say a cacabia food. Okay, Eddie Benewaa, ID card so. Abigail Johnson. But your Abigail, when you're at the end, Tiano Ben Shrive and no better dear, why? If I show you. Okay, Okay, for last one, Amenko. Hello? Ohemaa Madam Foodie, Refi.
But you're doing the transit of this accordion. You can just like go to the Yo, yeah, my radio in form Emma me pa. Colgate, why you should be that? About I didn't know him phone. Oh, come up out in Twitter, a 2 Emma, open good part. You and you already choose here. I never know to my creeper. I would do a say now. But me and Shan. Yes, boy. Aha, go get Heba, Chaku, and now go get a fish in white wine. White one, Uncle Sunny didn't say. We should catch her. Oh, we are trying to do no trouble from man who says as when you him. I owe me. Okay. Yo, there here now the truth, see, I was saying a day pan. No, Chaku, no. Then I'm going to manage Chaku, sir. Because on the first night you used to go to any beginning. You choose here, but we see a chimney, we see a white bar, which I don't know who is about the home if you know my team. Okay, you need more education. Bami de Bamano. Okay. And then agenti who ban out the ID card. Babacho, edi amateur show mo family na memobo na mo antro we di amo family na memobo mo di ye no. Ene ye omo ba ID card e so mo de ba. Bacho why na wa homa no ho. Okay, major krata no na mabubo. So echana de be hwa de ye se maso na nya adwuma. Why? Eti why you can't say wadi bibia no obeba no abeje wa chede kama mesra wo hye no nso ma me se Colgate yi eya pose papa obi antokro deda na simu de twusi a ema wo se ne ye kama kaka etime no ebusua nchemfa tie we nyina na kyena mema bebisa ho asem akrade a ye ho dede ya ye kye ho ade ye friend no nature first say nature's first nso aha na Colgate no de ma say ye den eye herbal no de tie no mu na pose ma say ye fita e ma say wo se ye kokko mpo a wo betimi atwie no eno ne chako no eti hyenso ye wona hoduo mienu ye wo Colgate herbal ene ye wo Colgate chako ye wone brush a ye di twi yesen pacho ye wo double action no e wo ho ye wo Colgate herbal no ne brush enso e wo ho enti mesre wo Colgate chako enso brush na no ye tuntum e kina meba ma bebisa ni nyina na me di amawo penyere yusu akoda yusu FDA ahyenso de ebo ho kire se eye e de emaje nti hye sanse mi nso ne kina me me be san ba adwuma na adwa down nti next week nyakopon ya adoma ya wada ne fiada ye be sa ba be chade no ebiem te Colgate efi ne koya wona mo na de Colgate na obisa hyase tobi na fa choose na wa obehu the difference adwa so de no bi ho ma ye twa ho na ye nto wa de kaka ye ba na ya to aso twa ma me ansa na ene omo de omo woda no enye no na say Boso me aso first dabe Achina your birthday ana wan come anye ho hwe na adwada ni ama belated happy birthday in advance right okay eba sure na wudi wa woda na me wish you happy birthday pa birthday di kan ni oba pa bna your friend Angelina owo bogoso ene ye wa woda ana mo chiro ne say ni oba pa bna ene ye wa woda ye wish you happy birthday pa nyankopon won sure no onyo kese sanso ena Rose Ade our Samike collection osofo Samike wo top high o say ye wish you happy birthday man pa nyankopon won sure wonyo kese Mami Jane ewo Dubai wunua bema taxi driver bi wo say osi wunua no ene o wish you happy birthday Mami Jane nyankopon sure
na onye okese emayen lawyer Orura Kwaku Ensia Sare wona we tsenia woda Typhoon Greenfield Mining Company ano wonua ba eye ya hipsi owo eye London or say and wish you happy birthday mano pa Yakupon show na wonyo kese so ana Victoria Tete or say or wish Tete Beauty or sphincters ne bane odo pa Yakupon unshraw or ma wunyini so meye penyin pa women's way for nyina so I wish you happy birthday ye twa wonyen kratwo no heba ya betwa so ewa ha